probebono ye tena se na fe dia ekoso o my Ghana yes nkonwa na fe ya pensem no pomese brem live on Facebook join you live on Facebook oba na won so with comment ato ho ama ofoforo bi nso atumi ahwebi enanopai now we streaming live on Facebook live on YouTube as well and to oba Facebook page no so me pa chobra brasisi a wo ba so a no wa share link no na afi ofoforo bi nso entumi enhwebi anopai just share the link na afi ofoforo bi nso entumi enhwebi WhatsApp line is 059340 6565 059340 6565 and on the WhatsApp line I want so with the WhatsApp messages ni na efa ho na na pay ya jebre akenkan e dia ma and e fia da e bojaye e djuba adjuada e benada ukwada ya wada e na e fia da djuma de ni din e de Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Streaming live on Facebook, join you live on Facebook. Uba share link no. Na fi wofoforo bi nso entumi ehwebi anopai. Bedafo minu aba ma. Me papa. Me mame. Wo fase a wotie mi anopai. Anopai mame nkasa kakra bi. Me mame kasa ne nye tenten. Kakra bi na meka. Na fi. Yende Nyankopon ase. Now, what can kind Revelation chapter 21 verse number 5 Revelation so Bible no won chen obetumi abie no what can kind Revelation chapter 21 verse number 5 Eradu anu masem say o ye ade nyina foforo Eradu anu masem a wo kaye our Revelation chapter 21 verse number 5. Radio no masem nie. Wose hwe me ye ade nyina foforo. Ebusua ene fiada na pay a wotie me. Me shon kom egu wabrabo so. Nyankopon enye niema nyina foforo e wo wabrabo mo. Ene bibi biara wo beye no enye foforo. Foforo ye embra wabrabo mu. Eniema dada etwam no mane nyina ntwam. Awurade anu masam se, wose hwe. Mere ye ade nyina foforo. Anapai wogituma. Wadwuma ebe ye foforo. Wani je baba ye foforo. Wa ware ye baba ye foforo. Wo sikasem baba ye foforo. Empo wotrinwi egu utri so baba ye foforo. Awurade baba mo wani onyama ye foforo. Eniema wodi si wani so no. No baba ye nyina foforo de ama. Awurade anu masam die. Revelation 21 verse number 5. And if you are done to pay, Nyankopon, when you near my foforo or brabomo, what may be beer and sacra. And Posanka was shebrempo, and not Dania. Minim says shebres is suffer, and near Rade, Nyankopon, when you near many foforo, or brabum, a dominancy. Amen. You're from a Hitman, from a Bracabana. Good morning. Amen. Mumra, me and you, Nankopon, Obama, Otia, and one so aye. Ha ha ha. Monfane Cassiantiamo, hallelujah. Na ofata. Hey, come on. I got hallelujah. Hallelujah.
6 a.m. here. And it's a beautiful Friday morning on your radio. I'm not sure you're done, Uncle Pastor. I'm our Friday at 0593 40 6565 0534 050 199. Then Uncle Pastor, I'll pay. And if you're done, I think I'm going to touch your mother, but you're more. But you're the more for Sunday. Because a papa had was said. Never calls in the crowd. Hello, good morning. Good morning. Me about your frozen. You, and I'll pay you and Uncle Pastor. Yeah, what's in crime? I didn't know for. What's in Uncle Pastor? I am a criminal. I'm not the child passing to come in. The Christopher, so powerful. Then I'm a police in crime. You. The dinner answer was him. And now the young people. Being called the young canopy. The not my call me fear that to another social. Witness in the young canopy concern. Just Christian as well, Moja Bishano, on Fancy, or mark your home master. The Damasi will be tuning my whole dignity. Amen. 059340 6565. Hello, good morning. Asante Zongo. Papa. And I pay you Nyanko say. Amen. What if I be about Sasuha? Pimupa, Nyago for the buy. The own Ednamo so Muba Sasusu saw the ball, my Ghana, Nevias in my Nano. At a few of them. Amen. I mean, I made that was you. That was a pa. But it was a bear in yet. Nyago for the kind. Amen. And I pay. I'm a fool, ma. I'm a now, because before so one man so soon fair media. And you know, media as a danium cacrebi, Tiawa. If you're not me, someone walk. And son, I won't. And yes, you're Japadian, who bad that yet. Oh, that's a yet. If you're not me, someone walk. And son, I won't. Yes, you're my as a friend can want to pay. Amen. Amen. Asante Zongo, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass your first saying. Hitman, but your family is making Africa and Utown. Lizzie, my meet you wanna pay. Hitman, now watching Chap Bass and Tuni Penny now. No credit. Yeah, Radia, Dominia Brayama, now watch your quapra between. And yes, I send a fataya fata. A Yamia Dominion whom more brony, but and son or 10 years soon, yes, so. Boy, who bind here, this year, and see my year. You did the any no yet done your story. I who am mastem. And I pay touch them up double giving Muja Gusuji and Move with Sanya. Yes, I'm not seeing that was yes a free hoa. I want near why I want Amen. Amen. Lizzie, good morning. Good morning, Daddy. Me patch your frozen. Me patch me who your pan elsewhere. I don't know. If you were there. Namia do Obia boko. Your family anti comfort, Miss Refi take from. You. And a person me that is trashy. Oh, not dumb. Not doy baby. What time they are dumb here? One share your bonnet and fire Nick. Now more dear bonnet chair. No, someone at the back on call at here. Yeah, that's it. That's mamma baby. I'm one. Me ma, me nyam, me pass it. Me dawa. Me dana se wa munkwam. E wa mususu. Any Roma. Any that the Lumba. The same na. Me that Christmas. E ma munkwam. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Obra. Me patch your first saying. I don't need to go no good. And I pay you Nyanko say. And I pay me the sister who the Pia Biachimi. You started with Monday and every Friday. No piano one you say. Black Obra, you mean sure on a power. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Oh, I don't for my copy. Mamma, and I pay one promote to say. I don't money as a you. Yamigo Sukra, Amen. Amen. Or boy, I won't buy or Korean and ma. Or then about transfer to you, so I'm at the party. Or be any high for Saturday and so. So they mean you about Lizzie can or senior say be I so near Saturday I fata. I am Tom and Yamede are Tommy. I'm a player than I say. And mamma, nana, no, my bush, and if you be a money penny nara.
me da Awurade ase Emma DLFM abusua kasiye nyinara modi fi ne mo fi da Awurade ma ne nya somdue mu Amen. me da Awurade ase mo man Ghana obi ani han fefe de ato yeso emu mofra youth empanifo Awurade mo bibia ho ban obi adi fi ne fi ba enya somdue mu ene ye mochri de o fasha wadwen mu se eye dan a won so dakoro ebeduru wo so enti wo bɔ abrabɔ a no abɔ abrabɔ tenene woni nyame nya adwuma Anti Makinya Kopon Enka won so ho. Good morning. What too bad. 05934065565. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. My patch frozen. Hitman, I shall my Diamond City. Kofi ma minti wa no pay. Hitman down no pay then yamiase. Hitman, ye share. Ye ne dodo na share. Na watching na say city a drada be pin some way. Hitman me know enye yan ho fe enye ye kan say ye sika bi. Enye ye kan say ye ka ye dem na ye fie bi a ye tim. We basa ya do Nyankopon twede ampon kasa preko. Ototrobo nso Nyankopon ono na waye ama ye nipadua. Esa fa kwenya we so ada bisofu peni Apostle Christian Rich Pacha and Nyankopon ede afi baako aka ne mfie Mr. Papa bebi a wo bia say Nyankopon bo ho ban na onye mfiri adom nkwa adom na Hitman na oti dwem Mr. Nyankopon ban bo enkwatenten ahwo dia nkwanwo any DLFM wo nyina any edwumeru ayere the lectures kojofo so Mrs. Priscilla Fosu bebi o bia ene ebusua ene mma Mr. Nyankopon say o man ban bo ene yeah, amusho abrabo Nyankopon enyama mo adomnity. Amen. Hitman. Amen. Good morning. Morning, sir. Me patch frozen. But I'm not saying I can zanyo ba. Mamiti wa no pay. Akra the Nyankopon answer na fata sansa na hweso fa. Na dum na bambo na humo bro kase bi na ye kase amanya tebedum pempenso yi. Damasi because me hwe me runs amay enra Kwame kaka mani anra mebedu fi na me kanto ka me metina mu a me tra ka mako 14 ba ni na mu no ode ma bedu fi waso mjum obetina ba ko pem na o kan so kwa an de wa ma ba ma tra ka mako 14 a meduma bedu fi waso mjum mu a na ye adum bi arakwa timda na asa na fata na me na ko pa asa ya fa ma me ankasa me ba kra na nra na odi na woda of school Samuel International School our Santo Jordan. The American is a couple son, a man of what is young, what didn't room, a man in the nominee younger. Now, a couple of the man of the bus as Subiano, and we are Moody and we are Payamano. I will use to Amen. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch frozen. If I'm a Richmond, because of the door. Richmond minti wa no pay yen Nyankopon ase. And I pay the radio situation, some of the pastor champion. Amen. Amen. Rachel, that's it. Good morning. Good morning. Dr. Mentrin Prasuhum, Yen Yamiase. And I'm a do pay. And the pain so me da Nyankopon ase. The Obia so and the pain gets in Kumu. Na my Ghana, if we na see na yanka. Na ayasita nkutu ana me de ma otwedi ampo Nyankopon ohwe me no minu so a oma ye ho emma san ma me na nyame ase empa ma me sofu pani aya pastor Emmanuel aya ayitv aya Pentecost sofu a ono ma ye district pastor e wo sunku die mu enu fi ho a aya pastor Ebenezer Ado aya Pentecost sofu a ono so chebi anowo anopei de da nyame ase e de mo mu ye pa man twempana makraw anopei you mate me da say good morning. Good morning, Hitman. Me ba che frozen. Bedu ka chile ni chama community 1. Bedu anope ye na Nyankopon ase. Okay. And then you read me koton si o kwan ho na. Sister be friend me so ta tenenka. Ya mi mo di o di e. Ni aro pese wa fara wo so nti. O bo di bra ko jira pie pro ko je pro bra ko. Ana DJ Hitman. E fe sister P. Oni ne ba Sandra. Ni ko ni brother ko. O mo sia o mu ntimi fre nti ya o bompa ya budi ma wo. Okay. Hitman. Yes sir. Me ba atos mi no awie e. Amen. Amen. Yo.
Amen. Good morning. Morning. Piano. Yes. You're not Yankopon say. I mean, why have you? This Friday, Hitman. Let me carry mochi. I stand up my life of Sister Mama was my market. Let me manapo back where Mary or not. Yeah. Amen. Amen. Piano, yeah, that's it. So, also, what to me a friend of pay now? What do I say about 059340 6565. Then Uncle Pass said, hello, good morning. Hello, good morning, DJ. Maybe I should first say, try me the Benemica Safia Shama. I'm not paying the Uncle Pass Bene. I'm not paying the radiasi. Me the radiasi or me banner bravo. And every any crowd. Me the radiasi saying, and a Friday. At the papa also show one a bravo. Yanko one anchor sound farmer. Me that was say, Moamu Juma or DLFM. That was say what you. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Bracovna. Me pass you first say. Didn't Mamma see to make a free of senior. And I pay you then Uncle Pass say. Nana praying to you that's a free radiasi. I want to buy boss from our boy a whole buying. Eddie and Bedris is saying, now what you went to your dinner Navy. The Archam name name on the Arcana or say or Yanni for fraud, ye shinning. It's on Dumnon Boye. No, me a mobile on your Maya. I don't mean to amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. Me pass you first say. DJ Mpacho FM is accordion. And I pay you then Uncle Pass say. You DJ me that say. The Dynamia say, Emma Enquires, Odia Shaya, no power, Yamin Shroud. Amen. Near Tosumi, no, me Dynamia say, Emma my bravo. Any my bushia, me yere me manina. Me Dynamia say, Mammy Software. Honorable Richard Jeron, Anyagbede, Adonai International Ministry Software. Me Dynamia Semano. Me Dynamia Sema Adonai. A software name members in Nina. Midanyamia sema DLFM Callers Association funyina midanyamia sema DLFM funyina menamfu funyina midanyamia se ema kwajo sami bi ene wonso midanyamia sema Obia. Right, yeah, that's it. Amen. Good morning. Good morning. Me pass you first saying. Me pass you Brikwa, yende Uncle Pass say. And I don't pay me the radiasi. Friday at Sabbath, you don't see a sound quemedia. Yet the radio see a satya of Wunyanka. Amen. Amen. Mrikwa. Good morning. Good morning. Maybe I should first say. Yes, I'm not going to catch you. You're not Uncle Pass say. The radiasi, some other partition, and then you will push in your eye. I get my and or a shoot. You and that the Lumba and Pa. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, brother. About your first say. Media next for me, every time come on. Tell me, my meet you on the pay. And I'll pray here. The radiasi. As a man, daddy, a pushing on a ma. The radiasi, the ma DLFM, black camera, only the radiasi, as a mammy, the name of Bushia. Then attack what that radiasi, the ma, only what Bushia for you now, I know I don't for you now, collect a bit, and I was the over. Nyankopon Enka also home. Good morning. Good morning, sir. Me pa you first say. From of I am verification. Of an pay and Nyankopon say. Yeah, sir, the patch here. I'm more jarred here for some way. You can't accident amen. Amen. Of I out, yeah, that's see it here. Tishi Funina 106.9, 37 minutes after 6 a.m. here. And if you that, good morning. Morning, Bracovna, for me. Me pa chop ho ye na unso e. Ami adom brand new. You, mami abena na pay and Nyankopon say. Bracovna, I'm paying for na bu ye bi so say dey ofo bia pa na e da ye piano. No cre. Ana pe raden kan ho ate. Amen. Rade oma dane dai na yen fa wo so endu oduma yunga nanim. Amen. Rade a wa ye osoro oboafo mwa. Bracovna, ami adom na pe ya ma me normal. No ma bia mwa me sa e kire say
me busua ba o be usante abrandi so yesu aya me sa na memu han apie enwurawia ane ensoma akwada ensranka otazofo nyankopon ba ko baba penyim short bi asarade dia ne tuni nyina ase ofuna okwana oye kase ye osona oye kase ye osona okwana oye kase anapa osona oye kase anapa anapona ane o basta ye radie enapona adana basu to sawane osana kase wode osona okwana oye kase osona oye kase babla ana baba dano kase amen ma uja enum da ni ayo bonofo awade ne sadaka dure adwumayefo nyina apomuden a muntumi ma Emma says, I'm a young Amen. Good morning. Good morning. Mrs. Minta, and I pay what to say. That's what I'm here. Also, Namia do me who pa. And a prince here, then Yamias, the near bush here. A radiant fire, the for your brabo, and that Friday. A mortuary day, you call for, but no payani, sorry. Then again, I may cast and me at Papa Yebi. Na nye say ya bro so dodo omo amokono omo ye boni bio na nso adum bi na so ye so ndi ye say osuro eja beje waseda e na no pe ye da na say e won kwa eni ahwe yi ode ahwe ye ho onkoso mbo ye ho ban na e be koso ada na say bra kwa bra anope o nyame onkasa ma amen nyame ombre wusie mu amen nyame onkayo amen bako ba ya dance what amen nyame yo kese na deni den na masam ne se ewade ba pepe wo sonko na wo betena ho a enye wo na wotu wo no wunye nipa biem waye abode foforo a nyame na wabɔ na betena ho a wo betetre ni asofo ntimi nye ne mpenifo bi ntimi nye eno na ewade na mo so a wo ye nti wo bekɔ so akɔ wanim aye kese kosi so be ye kese pa ye de ewade ase onkoso mba ye ho ban de ni de nyina na ne de wa koma so ewade nyama e wo Yesu dim amen. Mrs. Minta me that say good morning. Hello. Good morning. Me ba show your first saying me ba show wa homa no checking you mama online no you're very very faint. I can hardly hear you. Me ba show checking mama why well too bad you for good morning. Good morning DJ Hitman. Yes sir, me ba show your first saying Solano power hit Ghana hit Yasa no hit US na uma DLFM hit me ye de nyame ase yubu from Sotu ye de nyankopon ase DJ Hitman na power ye de nyankopon ase e ma me mai Ghana da nyankopon ase e ma me mpanifo be de nyankopon ase e ma da Central Municipal Assembly MC Honorable Emmanuel Aluti afeso me chia da Central Municipal Assembly jumayefo nyina shema busuafo nyina me de nyankopon ase e de ma wo DJ Hitman any DLFM College Association any DLFM ativu nyina no pawi DJ Hitman oh yeah hit what that's it me that say good morning. Good morning. It's my way there. Come on, get back. Come on. Mama, give me too. Hello. Now maybe after that. Hello, Auntie Maggie. Papa. Me pa chowa home na mente dia wo kan wadarema. I see. And now me baba on the birthday. Oh, I see. Born. Okay. When you're 42 years. Wow. Na yira na ma. Abusian na. Yesi ya mana wodapa. Nyame nsira no. Amen. Na onto menkwanem. Oma menkwakentin ahudin. Amen. Oma na me de me baton ekura na wo ye madwuma sente na me. Ewade mo ne ho ban. No nyini nti awoni amane ebiem. Amen. Me da ma si bebre so aka ma me sa akonye. Nyame nsira. Bye bye Auntie Maggie that say good morning. Good morning, sir. Me patcho for saying. I say from Annabelle Mike. Yo. Mamiti wana pay. Ana pay so the radiasi.
Sana pia story na employ mu. Mujale di mu afro sana ya sia da na tibi. Ante me de radia sima me hokafo Deborah Arnold and me ma Benjamin Arnold, Daniel Arnold. Too bad. Good morning. Morning, no, Hitman. Me patch your first saying. Oh, Ma Cassandra and the aka Mefia Papibi. If you have a baby, you'll be in your young way. Cassandra, New York. The Radia say. It's my uncle Ponce. Say, Bompire, young Cassa, young Jow was throw. Would the hunt so? Why, Nimra? Now, Pena was assy so. Said the yen was throw. My dad, Jan, na fire ka free. Send me out the free one I would de kind of. And fire and coso ship. Then we ye free bonimo. Now, not Hindi, any of what ding, any of yum, and you did. Amen. Right. Oh, now I am my you. Mark Cassandra, that say. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me patch your first saying. I know Mike and Freddy Matayako, but I'm a cat is here. You, my minty want to pay. The Radiasi man who can find in Megina, Prince Arnold, Kevin, Michael, and at the party, I think a bonny deal I see at the last year. So that was my dear, my phone, the day nine, when we stay in crime. And then we first be a master. Okay. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Back from Rapo Morning. Me pachonya me adom me ho ye na onso e. Na me adom bako. Yo. E fe ma bi yo me kasa fitam. Abi yo ye na Nyankopon ase. De na me ase metu nyuma ase na me di anyam. Tu ni nyina. Asidanka nyame. Aye yiso kanoda. Fise washe yensu. Afiyimu. Ya bedu sise. Yeswe. Warana yedamu. Efise uwo yahudo. Bakwa mai. Asidanke nyame. Aye yisun kanoda. Fise washe yensu. Afiyimu dia bedu sise. Yeswe warana yedamu. Efise uwo yahudo. Se how be by yenswa. Yenim se uka yehu. Nya ebe sibia. Eye ma yenfise. Wama hukwan. Yeswe warana yeshewu. Efise uwo yehudo. Adinkwa Yeswe Yesu. Warana yeshewu. Efise uwo yehudo. Amen. Amen. Yeah, that's it. So one so wa friend na fi watonyom de. 106.9. Hello, good morning. Hello, good morning, DJ Hitman. Me patch your first say. But I say my big girl, me kasa free obey amasama. Mami ti abi. Ape madama mawo. Ape madama mawo. Madama mawo. Madama mawo. Shida wake hanyumo. Shida wake hanyumo. Shida wake hanyumo. Wake hanyumo. Wake hanyumo. Shida wake hanyumo. Wake hanyumo. Wake hanyumo. Amen. Amen. Yeah, that's it. On your live on
on Facebook. Mariah Georgia and Hitman. Good morning. How are you doing, me Pacho? Me hoya. I thank God for my life today. Watching live from Christian Village at Chimota. Joshua see it when I watch here live on Facebook. Say good morning, Hitman. Piaga say it's Friday. Thank you, Jesus. Nice weekend, Hitman. Never find our call on the fancy. Good morning. Good morning, Hitman. What you saying? Me Pacho, me hoya near Frozen. I do not know. Moses knew the winner. Moses here, Nanyanko say. I'm a person who has done one, and when I do a boy who by Monday, no, but to me left here, you see, I don't ask you, and the young candidate, I do not see. Amen. Amen, Moses. Good morning, thank God it's Friday. God bless me. Amen and amen. Augustine Kofi. Every time I come to 11. If you're different time I come into town, I'll pay what in the message about. I said thank God it's Friday. Good morning, Hitman. Thank you, Amen and amen. Maybe I've had different bachelors with your life. Hitman matching coming and I'm more Wusu Asafo. And I'm more Wusu Asafo. Maybe Fra wish you. Thank God for the gift of life. Amen and amen. I said that best here. Go for 110. I said that. One year I come as Swadi in a family. Live on Facebook. That's why I shall link for Frobison to me, baby. Good morning, Hitman. And it's your girl checking up on you. We thank God. A beautiful Friday, a beautiful weekend. I'm sorry, I'm not of the Bank of Ghana. I don't pay with change media. So then you can pass it. I bring you trade for Basaya. Don't want to call. What do bad? Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana. Good morning. Phobia would do one better than that. Mama, happy birthday. Happy birthday, and come on, yeah, dear Penna. It's your birthday today. Mommy, I'm not procreating your birthday. Happy birthday, and confirm. Tracy Loco, it's your birthday. Happy birthday, Tracy. Happy birthday, and come on, Frank in Cancer. I was your birthday. Happy birthday, and confirm. And that's the software J. And your birthday, happy birthday, and come on. Running live on Facebook. The man is in the building. Shabba Quadio Sabibi. Who's your pony? And as usual, some black on black.
The Teachers and Educational Workers Union too. So they are on strike. Indefinite nation strike. Effective Friday, September 19th, 2025. So the Teachers and Educational Workers Union of Tewu has declared an indefinite nationwide strike. Effective Friday, September 19th, 2025. And my man is in the building. Good morning. Yeah, good morning. Hey. Let's say. Yamia don't be boko. I know people why you feel brutal. The Yamias. Who's that? The way what dress, what show check man. You looking so sporty this morning. Oh wow. Why if that's a your bank my trim on a paper. Hey, and I see it. Is that is it? Some like I say. Let me see me your bank and pay my trim. No has a man. Thank you so much. Say. Acknowledge me and just let me acknowledge you. I want you to use the right word. Acknowledgement saying. Got you? I'm not acknowledging you. Mama no Lumba super nibino. I'm not acknowledging you. I'm just admiring you. Yeah, sure. And up your sweetie pa. And my main to a quick one in free home. Maybe of House of Dia. I say glory be to God for a beautiful morning. And I'm thanking God for blessing me with a wonderful family, wonderful son, wonderful daughter, and a lovely husband, Mr. Richard Ej. Maybe Ej and the message we about. So could you man person and American? Yeah. You looking so sporty. What do you from the Facebook no more? Why you feel brutal? I do channel no. So I'm not acknowledging you. I'm just I'm admiring your looks this morning. All right. And you're looking so sporty. Thank you so much. Think I'm your bar. Can I pay? Catch ready. Boko. I'm fine. I said that. If you saw no, why yes? No credit. Because and PMP, said yeah, I na ye mubinum ho ye no. Abrabono ifiri baby o. Na ye kasi bu nkompo akoyechi akohwe baby ye ifiri ba. Ebi kranka ye boye mubidin ka senka ebusuani ye no na bo abusuan ka be ye din ifiri abusuan kratem. Okay. Ene mo me ya don bi keke na nyame hu ye so bi mobo. And tell you say Anidaso nyansa. Okay. Said de bia na ye ka no. De otwe atwede amponya kopan nim nya hoden foforo na onyantaban tutu sa abo akode a otumrika kojo na so omre de biara kojo. I like the word that we use here no. What's it otwe hwan otwe nyankopan nim no onyantaban foforo ntaban foforo. Yes na and me pese ye can be before ade foforo na wo ka ho asem no. Sure. And apai na me ne atiefo edin komo. Yeah. And working can Revelation Yohane adisam 21 verse 5. What's it say? Na me yen ye manyina foforo. Me yen ye manyina foforo. And anapay na me catch tifo. Wona wotie de bia when da so mo bia dwumadi so. Na me catch wona brabo say Nyankopon ene fiada no pay. Wonye obi bia koma so ade mfama no. Wonye ne manyina foforo. Wona dwuma enya foforo. Wona nije enya foforo. Wona wade enya foforo. Empempi na wade dodo na ye bisi basa. Nyankopon wa wo sakra wiem sesa niema no. Wonya wade nyina foforo no pay. Yesi kasem twedi ampon. Wonya ne foforo emfama ye. Empo ye ntrinwi egu ye tri so no. Nyankopon wonya ne foforo. Ti weni asema no pay. Mene etiefo echeye. Sure. And they ba ko I say yeah, sharing so ne say what kind DSM homa ya what kind Racing chapter 2 no 3 verse 20 na osena hwe megina pon na chili bomu na obi betie mene na wahin me pono na me hwemu na maba ne nchen na mene na bedidi na na oneme nso edidi nyame ne de empepi na na waye krado dada enne pono no wabi ato ho na mom ope won mo maye krado se won mo pese mo ne enante enne to nsa edidie enti wo hwe hwesem a wo kan wo bia wo fa wasem firi ye na nyame ye ade nyina foforo ene nyina ne se won mo mbe ye krado no ene obeye omo foforo bible no mayete ase se twede ampo yakopon bo nipa no oja nipa pede ma no ene nyame ne hihye mu no o kire nipa se we ye nkwa we ye owuo enti wo no
mede nkwa no wesi wanim famu baako na de obefa no na be kire baby abrabɔ no bekɔ akusi wo ɛna ɔsan ma yɛte ase sɛ ɔno Nyankopɔn de nka bɛyɛ a nka fa nkwa na ɔno asefo nyina yɛ den enya nkwa ɛmfa no sɛ de abrabɔ no tete apansam ayɛ no sɛ uma Nyankopɔn hu na abrabɔ no mu a nyame de wo sɛ de wo hu ne ame hu ni saa kra dabi yame hu ni saa ne de nyina ne sɛ wo bɛyɛ krado Nyankopɔn kra no ade a aya na dodo na anhya da ennim wo Nyankopɔn ho ne sɛ nyame nyɛ de ayeye o nyame ɔmfa de ayeye ne oye ne yie always ne Nyankopɔn pɛ de asɛe de apro atete Anidaso ni hɔ no ɛno na nyame hwehwɛ no waye ne yie sini ade asɛe yɛ nyini yie bio na mom de asɛe no ɛne yeye ne yie enti sɛ wobɛka ya it got a point a emra Jesus Christ bae no na debia da na Pharisee no ɛbɔ no sombo na wo de debia wo ne abɔnofo ne nante wo de debia da wo ne wo ma wo mu nibi ne nante saa na wo se debi odipa ba ne bae so oba begye de ayira na wo de na konkwam enti pempi no wo a wakoma abubu akoma apɛkyɛ na wonim sabrabɔ na wo bɔ no du ba bi a ne ma sini trase no that will be the time say wotumi yɛ so submissive wo submit wabrabɔ no de ma nyame na wo ma nyame brabɔ no otumi siesie na ɔyɛ ade nyinaa foforo sɛ yɛka sɛ yɛgye mbrɛ ne yɛka nipa hodo bi a ɔmo de ɔmo ho to nyame so ma nyame yɛ ɔmo soronko abrabɔ no mu a ɛbɛyɛ nwanwa because the last time I was saying say Bible no me yɛ po bi ɔtwerɛsɛm ne kɛseɛ pa books no dodo pa na yɛ Paul but yɛka Paul nso a ɔno na yɛ obi a na ɔyɛ tutu asɛm wikani pa sɛ yɛka sɛ obi a ɔyɛ nipa bɔnfo a na Bible ndi Paul ho adanse sɛ na obi ani hɔ no ma ɔwɔ Bible mu na yɛ wutini tutu nipa ɔno obekum nipa nso a onkuma de bɔnyɛfo okun atenenefo nko a obi a wasesa nyame asɛm so ɔkɔka no wakyɛ ne kun trinity ɔno adwuma no wɔyɛ no bet Nyankopɔn ɛma ne ha ne bi tɔ no so ɛma ɔno so benya nyame nkwagye a en ahoɔden so nkwa nyame de ma no no ɛbɛboro asuafo no madi kan ne nyina so ntina de bia da wobɛte yɛ se Paul amantem wɔse na dikanfo no ɛyɛ saa ne ne ntia edu ba bia betumi akɔte bia hoduo mu but sɛ yenya hu ne sɛ otibia yɛ wɔ mu yi ya duro no ɔko no yɛntimi nko ɛhu sɛ mpempi no asasrafo ɔkɔ a na sɛ kɔbɛsɛ ɔko no mu yɛ den na nipa no hu sɛ odi aduro mintumi nko a ɔyɛ den ogya ne tuo no mu to ɔde na akɔdeɛ ne to fam no apagya ne nsa yɛ den akɔ so so ɔko no wɔntumi nyɛ den ɔntumi nko bio the moment abɛyɛ saa na meaning sɛ wahoɔde ntumi nyɛ deɛ deɛ aka no yɛ nyame deɛ enti I'll urge each and everyone say baby yɛ duro no yɛmpagya yɛn nsa na Nyankopɔn hu no sɛ ɔko no deɛ duro no yɛ ko a yɛgya ma no pɛ ɔbɛto no bo ase na wasiesie nneɛma nyinaa foforo na fi wobɛhu ne sɛ wɔn ma na aka na akɔ mosere wɔ no wobɛhu ne sɛ enti wo pa na nyame ayɛ wo sei remember sɛ Bible no mɛpɛ exactly quotation no ɛde atodwa ɛmɛresem na edu baabi na obi a na kyɛ sɛ abrabɔ mu ayɛ den na sɛ deɛ obɛdi mpo ne hɔ no mabusua nyinaa to no pɛ hwi kura na so mna Yesu Kristo fa ne siesie no na ɔde ne ho ma no no abusua bi obɛhyɛ ne bia bi na fofo bi sɛ ne sɛ na wuni ana na ɔsɛ ayɛ mea wo yɛ sure sɛ wɔsɛ ayɛ mea ɛno ne kyerɛ wo de nyame tumi yɛ enti yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtumi submit yɛ abrabɔ no ahyɛ nyame nsa yɛma Nyankopɔn hu abrabɔ no mu a ɛmfa wo ne deɛ abrabɔ no bɛkɔ akɔsi biara no sɛ nyame no te kuduo no mu a woboa asɔkye no bɛbɔ nanso wɔbɛyɛ den wɔde yɛbɛtwa po no nti anɔpɛ yɛnyere yɛ ho sɛ yɛbɛtumi ayɛ submissive ama nyame and yɛyɛ ne saa pɛ ɛdu deɛ ɛden koraa na nyame no bɛfa yɛsiesie sisi abrabɔ no yɛduro no yɛtumi mmɔ yɛho ɔde ntumi nyɛ hwee enti yɛnya abrabɔ no mu ɔno twɛdeɛ mpɔ Nyankopɔn no na ɔno a nyɛ hyɛnkɛne wɔ yɛkuduo no mu na yɛda nya ɛpɔ no ɛmfa no sɛ deɛ ɛbɛyiri afa twɛdeɛ mpɔ Nyankopɔn ɛde yɛbɛtwa Major stories making headlines this Friday morning on your breakfast show. And your man is sitting this morning. Joe, over to you. Right, Brako Brameda, Senior Konya Cassia, or de Amame, Nano Penny, the Nasia, a more than the Mayati for Muti, a free at the bench. The Ekas of Chedian Poyankopon, which Romy Pa, say Casafidia, who do my Ganamono. One SMO may be no, one more FA DLFM 106.9. I am Casafidia Precopenia Mishra Mupim. In Tiadesha, more central region, yet Yamunina, Grand Saban, Swedru, Gomwako Kufu, Winipa, Mankesim, Cape Coast, Bebiano Paya Chiamunina, Mumford, Adishina, Yetiamo, a palm in Potem, Yachamunina, Bisika Swap. Samson, Yatidia Simu, a Pieman Temu, Diana Sim, Kuman Yesu, whom
asafo babia chema asafo no babia ye cheche mu nyina kofodua ebri anapa ye chiamo sansana krabo prema ntemu nkronkra hodo nyina ye cheche obia no pei na ye kasa twede amponyankopon onhyira mu nyina sa no pei no modem kasa fie na to DLFM 106.9 bra ko bransem na babonten na doso pa enti yeto yebo ase na yetututu nsem no asere ne abasa na oso ahude ekoso ewo kronkrata hodo num na ye besra wo se ko krata no mu nsem na doso nti no kokotobi na woto na konkan ansem na obehu ni nyina na yedie yetutu na asere na abasa headlines no na yebo so na yede amount na obehu de ekoso my ganem ene amahodo bi esom yenhye ase na yemfamfri daily guide okuni ne ko krata na no pay wapa na obehu adaka esi ana mo in fact efe pa na adaka na esi ho no mo nye obi ade sa santehema na konadu yadom otoso miensa santehema wakɔ ne krechire endrada na kwan ko jaso metwa to okra no asanteman ni wiase nyina ne gama Ghana nyina kwata akira yekwapra na chi kura ne kura kata na echese de baye no asantehene otumfo osetutu a ono ete krawe nhoma so ode mmete aye na butire enifo ni da ha na musi na atumu se ahinche ehye no bra kobna eye abo akotoko ene ntakra na wonom ede aye asante hene ne che no na atumu se wodi mbete pa kotoko se wonim na wodi agona ba kokura tu na se kanwa wa hwe a wonya nkwa biu na we kira hoden soronko ne tumi a ekita eye asantema ekonwa no wo se che na ehye no ne yededen na eye mete ani ntini yefre kuma se asante kotoko tim no se metemba sure metemba kotoko no eye porcupine sa aboa no oba ye na kan keseme kwan apese no eye ne mete no ena omode aye cha asante hene so no na in fact enya sim kono mu tim se ani ntini yefre kotoko the porcupine warriors sure the porcupine warriors anti ni dine ne honam no sepa na ekire tumi kese atwede amponyankopon ede ama ahinia akese wo mayi mu titiro ene asante ahinie na kuwakata anchirim sa asante hima goes home mahama big shot mon with otumufo enti endra nyasem kuma na Ghana mampeni John Dramani Mahama bemo boada enda bomon homoden etimi epoanan kopie mu awasante memu ene asante hene ekokusu bomu a in fact Ghana mampeni mfoni eba ye no mampeni wura hopa we na tade ehye na efe na space ehye mampeni ani no in fact utumi setum ne se brechi abomai na Ghana mampeni etumi de anim nyam kota akira in fact endrada na yade na nika na ye nika pa na santeman so mbo maba so efiri so mbo moden edin hihye ne mra so ma bibia ko din nti yeda asantemase edo Ghana nyina so asenti de ka ne sa asante hema onkoda din na oma ne ho nhira hodo Yakopon dodom no ebi mra asanteman ene o Ghana nyina so ne enso mofra ya hyase no yenyina brabo no musususu dua ne ho mfaso ne nhira ba bi onyini du ye Yakopon ma yesa onyini kire ho ne bi na yenso kakrankra yentietie mu na yenso yenkopie ho no bi enti we ye banner headline daily guide anopai ode ebaje na yankuya nim na yemfiri ho no ne yenkoko akrata afoforo so a the Ghanaian Times anopai ode aba na asem kro na Asante Hima goes to village. India Asante Hima okwekura katafa etoso dumienu ena ode baye. Na ohwe afefe de pa na adaka esi ha no ma in fact enika. Nipa obabi kwampa. Na Asante Hima ho baby pa omokwa akosie na ho ne yefre ho no mo eye bam ene ho ne breman ene wo. Na efe pa in fact ne dabre mu efe akura kata de abasa in fact se obobra pa ewiase beka ho na ewiase ahwe ne nyam ti we kire se obrapa ho ya na jani wura kwan ye kwa ye ba no enko ye de sese be obewu na nipa ba ye ba ko mienu bi aba ene ye wontwini nya wontwini nya ye mfa nko na kwa wensafo ba ko mienu bi aba na wadaka yi ye di ne mpa brosa na ye woso na watofom ne asan tem de watom e ba ne se nye nti asante hema we kire se obrapa ho ye jani wura kwan in fact kwa kreta di aba na ye kwa nim sanso na daily graphic anope wasi fom na bra ko benede nyasem kuma na sante hema yi ne de ba bia gi se bum sada de Lumba nwom na daily graphic okuni ko akrata ne ba ne so de aba na so wo hwe ndra pa de in fact asante hema eyi no ene na kwan ko jasom in fact edi twam na intense kra na wo hwe pa wo de ahemfo pa si pa na ndra ko so sentimental a eni kan o mutirim se asante hema na kona du yadom a otoso miensa ena omode nakọ
Breman eye Museum, yes, Breman Museum no mokwa kwisi be bia musie wo mo no o ma ye bia no soronko ho no kura kwa ye nsra hwe bia kese enti enya bia bia sa keke na enya nwura mu nso to masidan asiesie ho no mo kama ho no mo na kwa ye nsra hwe bia kese a se wono mo mudin kunwa akese se oye ohene se oye ohima na mo banya kunwa akese no ufiri me ho nom na menhia ema ho kwa me yekwisi wo enti no ba bia asante hema ekwa akoda ni in fact wusim se titiro pa ene wa kwanya wo no mutumi koda ho endra nso o mutumi ye ne sama ne ye nikane akono a ko akrata edin da so e daily graphic ko akrata no e dia ba echirim se in fact asante ahindi ne asante amamre no eye se kutu enya mudia ni bikura we enya mudia ni biam eye se kutu se bibram se de menua ba rose good be kanono se kutu se bibam nti endra in fact asante man amaya hunu se in fact se o ma ye timu no amamre ya de ye na amamre ya de nso a ese fata se ye ma no ye ma attention na ye de adwene kwa hini so a ebeboa wo manyim nti endra da in fact endra asante man ye hunu sensana ahini ni bi ho no ma in fact se ye se kutu se bibam na oswafo no be de akiro hwe mangana adusua so me kire deputy education minister me wo fa se honorable Clement Dr. Apak ode betu dwa na nsem ode baaye no edoso pa na wo kire mu a student no be ye 483,800 student no mo presi wonom wo senior high school technical ene private ene TVET ni mu a me kwa me kan wonya kwanya wonom etimi akosuade akogono no mo kwatwire BEC nso hwe ni bia mekese no wodemanya kwanya eba betom school so akọ senior high schools ni bi se ne ebe technical na se ne ebe private ni nyina bi no ene TVET no nipa bibiri na nya kwanya enipa empem ahanan ene ende wotwe miensa ene ahanwotwe 483,800 students placed in senior high schools emu de pa na dodo na so anya kwanya mu kirim se 107,000 plus wono mo de placement na ba ye no wono mo anya bi ni no mbode mbo no obi wo hodo ma wo kase mi kase no ne mbode bon sada eni soro ohun na nso mna wo ye ne selection no no wadi kan kwatwusu bi achim water ohun na wo achim water school ya kwa kofa obi abose so anse kura wanya no kwa yi 40 35 o de kwa kope enti e ba ne sa na amfa ohun de dodo na akwa na me de mepe ayi infante pem mepe agri memorial na mpe ohun Ghana mine den nyasem kuma e brigades na mepe nanso wo ba ye no amfa entamu kire mu asabe abo ne jajjakwa ye nya ne kwente no monso mbenya kwanya ko school ni bi wo de ane say wono porters ne ye adwuma wo de wo kwa na wanka so akwa self placement wanka sa be kire school a wo pe ne wado ho akọ computer ne mfidie ne exercise amofra mbode boko nkan na schools ahodo amofra ne kire so mo pe no wo de no edu ho no mo no na computer na asesa wo mo mbode mo ne ko nkan no edo makoye category A no nti omadi kan kwaja nti wo de na mfa nti wafa ahoko school a ebe mpotem ni school a wo pe no wa kwa su mbode mbo na mfa nti ha no mepe ha na computer na kire wo se opa ha de a besen kwa ne de wakọ nti no mu yira mo de na buy results no se de tie no se kutu se bebam mwanya nti no monkoye self placement na mwa no mu kire mu se incredible primantem has no mo de ate eya so ye ba kwa wo kọ nat wo ho no ma ubetimi akọ obi bia ha wadwen ubetimi akọ na wonom etimi aboa saa nso na onabo eye Dr. Clement Park ese yenka nkyere Ghana for say abata no ubetimi asomoma nsa na modo omakọ eye district no omo assemblies ho no ne education directorate ho no mokọ omo wasọ eye betimi ahwe na omo aboa mo wonti bibia se efa eye self placement no ubetimi aso nsa aboa na wonom etimi amu akwankyere abefa so a woba na ebia results a ope wanya na eye placement ne ba na computer na ntumi ama na school no kwa ebetumi aboa ma won so do ba na ko na self placement no empenifo aboa ma woba no so etimi enya school ni bi etimi akọ na brakobna eye the Ghanaian publisher no pay wasi form na ochirema Tekno Drugs Mahama to court over removal from Supreme Court na kwakata na mfoni ode ba na otumu se akane otemuafo peni edema man Ghana miame wo fase Gertrude Alaba Isaba Teknofo ni da hanum sei na maame na dwa na Ghana man peni John Dramani mama mponi ya ba no so tumi se Ghana man peni buafu pa wadwa papa
ne kwa kata na ode ba no we no o se ne tiri hu no o ma no nwi ba akokora ne tiri hu nyina ya sakula kusi no mampani adwa papa na hwese de ne buafu na enya simkuma o se o ma ya Ghana mampani tiri hu sakula kusi o ma wi ne tiri hu nyina na wotumi se menim se o modi nkuto for mampani tiri ma ne tiri hu na hyan ne pa sene sanin star ena o mode aba Ghana mampani ne tiri hu ne tija se yiram na ne buafu papa na ne nyina ne se aka no tuamuafo penin sɛde ade ne yɛyɛ no o se wonte asese Ghana man penin atumi ache no de ne toato anwam sa na watu no se banche na o kyerɛ mu a emra ndi sa man yoko ne bonto mo kan so mo ba mo besis o betu binim ade so na onum se agoro na sɛde Ghana man penin teten na so atwa ne nem atofo ma wayere no na wahon ne sa no odwene ho a wonte ase na kwan ofa so oyi no o kyerɛ mu a one ene ema Ghana mra no ebo abra mra kuni ne a Ghana mampeni ejina so eyi etu na de so no no hwehwe mu ehunu se ene o ma Ghana mra ne bu abrante no still na asem no watu ne de nanso ayesa akokọ a yetwa ne ti still na ne tiri ne sonso no o prepa onwuye eti wo kire ma Ghana mampeni onko gina court na onko kire mu ye na mra kuni na ogina so de tu na de so na Ghana fo nyina ehunu bi se eye sebe amanyosem ne odi atu no anasem na man ho kwan mu atu no if the sebe o pese sa de na yekoso de tu betwa na sebe ya dachi bia no obi entumi nkofa mranhye ne nsem no nyode openti no Gertrude Alabasa Batekno akane o my Ghana otemofo peni di Ghana man peni akwa gina court bio asemde bia so nkonko yi na no brabe yi wa no na se wape the Ghanaian publisher ka say TEU declares indefinite strike page 2 na empenifo boafu omabuafu pa TEU fuei ba akobra mu kyirima a chese adwuma a mo ye no hihia hudo bi ne sede omo ne aban ne koye no enya de ampenifo ne sa ahu omo kyirima omo nte ase kura omo nte ase ba ko na aban ne bu omo kwasea omo bu omo kwasea adentira adwuma hodo omo ye ne somo mo somo oman mo de chese mu bu omo kwasea de bia da nti omo kyirima a enya de a sede aban ne omo nam so no omo bepene omo adwa pa na yebeka se TEU no yekase TEU a eye de ba de a the Teachers and Educational Workers Union. The Teachers and Educational Workers Union. And try to can say the TEU of the Trade Union Congress. 2UC. Wamubuafu pa. Say what more ya chere for enkom gua hodo o mo ye adwuma e fa chere hon ye wokọ eye mensini ni o my Ghana mantama hodo mo ye adwuma ewa so ehwe humasua so ye na chirechirefo no bi chire mu a ntie ne chese soma ye soma man Ghana sompa na dusua konkan na yibi mpo mo mbenya dibra kese we mayi mu nyina no a chirechirefo na chire wodoma de a na so mewie no na dodade ahodo ese o mo nsaka no chire din na mo bisa se obi besuma o man no ya manyoni a emre tia bi obekọ fie ne botuma ya mase bi ne botuma boma okofie nyame anya adoma chese ohia ye frɛ no ohia oni bi da na so beyire ne ho asua de a kyira na so be kofie na kompewa na eku no emu kyiri mo nya ne sabio sansa hodo ampenifo ne kan kyira for the market ya wo soro into heaven ene market ya wo na mbisa se na eyi heaven aye wo no se heaven ye te anase ye te asase so mu kyim se sabe ye te fom ha enti fom ha na mo adwuma na ebedi de ho enti mo amudi de me no mo heaven mo nko bia na o mo se mo mpere na mpere kyina o market ya no be gine fom ha enti enka kyire mpenifo se every na ekwei wọ́n declare indefinite strike. Omunim da kura wọ́n be call off wọ́n strike no. Kopem mra penifo beti omo sofre na wọ́n asi nkonwa ate wọ́n ase na ne ma hodo omo pe no abande ama wọ́n sente sa de a echire din ti de asie no no. Koba ne sanso a na se adusia ho sense mba beto ape e wọ́n mayi mo. Nti ho nsema mo de abani se amekese enuanom no enne ye omo asidwam omo nkonko kira de. Timpenifo nhye so. No Sunday ababio say Asante Hima's death leaves a void. Asante Hinie. Ochirima Asante Himefre we free in fact. Ama Asante Hinie no ehho aka pa ehho aka Asante Hinie no ho aka pa na eka kese abetom ha adwen pa akwa krata yi ede ho sensem ede apa na yakuanim na yemfree the Ghanaian publisher kwa krata ne kopie mu ewo the almighty chronicle kwa kata na pano so dia ba na the chronicle kwa kata na bo amane anopai say Sakwade allegedly scams James Jache Jubilee House
Sako de allegedly scams James Jeche Jibre House enti kuweka tansen so de aba no menim de ntia wa mo chirim sa allegedly we ndi omususu de senye omususu se Sako de atumi scam James Jeche se wonu James Jeche ekopie ma asen of ma se bedwane no mo chirim se Sako de atumi aye no blefa kada bi wa ha na yenim se sorom keka na wo msi allege nso de ade bi a yesusu nti omunsi sudua obi na esusu se na obehu osoafo no no ohwe o man Ghana yen akwaye yen sase NFA asasi ma dodode ano ne den eden onumnyamfo Emmanuel Amakofibo no kura yen so na pie mu wo elembelo ye mmahye bedwane na wo kiremu a Lance Minister wants illegal miners stay away or do galamsey at your own peril. Nti ochirema yanka nkyere adehia moyeye galamsey tutu fuma gudie ewo nsuo ho ene mmemme ahodo pii na amena mam ho kwan mo nitum krata no we de tenteni tietiem nyina ne se yanka nkyere mo pempen wo hisabi yes ni pen na wo hwe life jacket senior man ahye no otekudu mu na ni abe no ndam suo no so atum sisi amekesi dia tufa na ni abre se krodom sese de watine ho de asi Ghana subonten ahodo mu a obo apro na wa wonim na bekotu fuma gudie wo nsuom akwayem ene obi asase so bese omega na japade ne atena ya tete apansam de danto awasema okiremu a so achewa aba omenyimu ebe ya osepo so ede hotetra nanso unya dabre wo mu da tiwei eyo so afo hwe omanga na yakwaye nsase ene asase mu adodode ano Emmanuel Amakofibo a nenso adodode abetu dwa no pei ewo de chronicle kwaka tani mu no enie yenkwene ko piemu ewo the new crusading guide when you new weekend new weekend crusading guide and pay wa ba na wonu mu kirem say eye namos eye sweep rescues follies reserved from galamseyes enti bra kobra omu kirem say eye namos no mama badia akobadwumade na ni papa nam omanga na kwaye mu pai tu fuma agudie esensuo ni ade na ba hwe mfidi ahodo egu ha manfo di say yakwaye ne yensase a omankasa akobamade akokoba o masesen wo kwaye mpapi kwaye brentum hone ye forest reserve ye de ato no mama nkyirema ena nkofo ye kotu mu na free kwaye nim ebunua ese no etufum agudi o makwache wo no ma in fact nika akwa akata de aba nti de aye no o makwache wo mpa ye de nyame ase na daily guest de aba na wo kyiremu a Asante hima lead to rest as Kumasi goes a year dead. Kumasi nyina yedin baby attempting kwakata dia ba Kumasi nyina attempting na Mahama dodges bar confab over Chief Justice remover Tekno seals presidents enti mu chirema Ghana mampani mikesiri na so yeshepa na fiti mra otu otemofo peni no enya de na so madwene da bia da mami so obe chire Ghana mampani say in fact ono ne mra na woni mo mra pa enti odi aba we de yeheba bia susane brodo hono befa say obetumi ni Ghana mampani akono wade ne sunkunim ana say o mampani be kwaso wade ne sunkunim ne de mra ne nkrabia ena ebechire na sanso na brakwa achiremu a yen ganjire Ghana fo nyina say US edi deportees ni bi babio deportees na black obra ya kasa deportee na ni mpabia ma made akwa ma hodo so akwa akwa obra ho no ma no monkrata asem ne nkonkan nti se ma na mo course no mampani etu omo so mo nsamra wo bo mo pahwi we ni nyade a wo na apɛ na wankasa adu sika kotwa print ticket se wo ba wo krum da bi wo ko ye no nkrata asem na nya adwuma nti o ma na wo course no ya wo nkonsa we sa na ye beka no ya wo nkonsa se san ko wachi kofie enti ni we ye US mampani mi wo fa se Donald Trump ana se nimpa hodo bi ombo mmodea free West Africa bibi mema to ye fam a ombo mmodea eko US ko bo bra no mo krata asem no ensisi so na mo koye nso ma no ana mo kodi nsem hu no ene ade a mo mra machi bio timikese no oswafo no hwe omaga na ma no de nkitan wudi so me kire foreign affairs minister ono kura nso na ye masibe dwan demand hia wonom ewo noton abeton pesua so Samuel Okudjetu abrakwa ekirem se yenya kradom ene nipa ni bi ba na we no nyese omunyina ye Ghana fo dodo na po enya Ghana fo nanso Donald Trump kirem se Ghana ha na nika o ha nti omu nika amra Ghana ha no ombedu a na se Samuel Okudjetu abrakwa ekirem a omani gise ombetena Ghana obi a ha wo mo betumi atena ha se ba se ompese omokọ omukrom nso a ombekọ
na ochire mu adodo na ye krado so moba no bedi na kakra omesa akonti wedie Donald Trump edo moba no wanfa manko mu nkronkro omunyina ye West Africa fo nti no ECOWAS nso ye ka ho binti no modo moba Ghana na Ghana fam bebi atena kakra na no achi no ombesa akọ bebi omufiri omankasa ko mu krum wa opese wotena Ghana nso de no behwe abom ne nyina ya bedon Ghana man ne nyina ya bobra na Ghana kwanem na se dun katiamfo ni da ha no titre ni de ma NDC amayoku na ochire mu a aso dun katia spark eye confusion in NDC with thank you to na ne nyina ne se ye nim sanka ye to abawie na se omampani di nkonim a enka ye omampani no obo no homoden ekọ omani mu nyina chinchini eda eman ne nyina se nanso we di ankoba ne sa Ghana mampani ye di NDC amanyoku di nkonim no wachini Ghana mantam ne mensina hodo nyina mu ede na se de akokoma oman Ghana fo nyina na omu chiri me ba ne se ne ese dun katia ono no ye otitre ni de ma NDC amanyoku chairman na wasan asori putupuru se okọ oman Ghana mantam ne mensina hodo ne nyina mu ene nkrunkura kese mu akwakoda Ghana man nyina se NDC amanyoku no edi nkonim na mu di akwanya ma omso mbesom Ghana ene ombi se na se dun katia na ba no Ghana foto aba na ma wo se wo yo mampani ana se wo no wo yo titre ni ana se chairman national chairman de NDC ade a wo ye binsi da na we de waya me ho ada ho waya me ho ada ho pa na hwima bedoja kire mu se ana muntu a ese dun ketie tuo no we de campaign pa na wa hye ase a wo yi ewo mu se NDC amanyoku no emie nkanta to honom enka nkire obi se o mefa eye nkrata no nkokotu franka mfa ma NDC amanyoku no fempem ye na do no nwatwa bato no se okwa kopra mampani akonwa nanso we de ese dun ketie me ho ada ho pefe se ne sa thank you to we de hwehwe ni mu thank you to hwehwe ni mu pa o ahyase ada ne ho adi aka kire Ghana for se onu su nyaanya 2028 obetu frank adi mu odin dia man nisi nti wedie mane nyam nwanwa da se bungu se 2028 national chairman edman nisi amanyoku no esedu nketi akọ frank rata ko gina se okoprema mpani am onyu bia nwa fi se thank you to no wedie we pa de wo mu kire mi se personal interest pa obo akra okobontoa te mu nhyɛ ne so ehun sam de aba na the inquisitors was if man no pay na mu kire mi say abuse of power impunity GIS in trouble for harassing their Kumasi landlord ajet tower hanmo ajet papa na mu kire ma enipa bia o manya tumi wo manyi mu na sabe wode mrahye wo nsem etete ni sentiment mu akwajet ta bra ko bro bi hu aka adwa mu no penu mu amode mrahye mu nsem na oman mra kakra de hye mu nsenti de mpara mu de oman ye no Enquires ne sai bia ko tutu anamo bi ma na so aye hye papa nti omu kirima eye geographic eye information system ne enema hudu bi na afin GIS no Ghana Migration Service obi de mrahye ne nsem akotutu anamo bi a ne pachi akwageta in fact oje ne ho je na pa enti we de impunity ene enema hudu bi a moye no de inquisitor ko atena ko hwema ko de konkonsa de ho nsema ba in fact obi ba bewu edaso ede aba nyasem kuma na yakuanim na mining communities hail Martin ayisi leadership bubona baso pa oba ye bo adwuma konkoten akwakete ye de ho amadebo ede abasanso na coming up ni kwatei titles Grover and Dodwa land controversy ehun zempi ti omu kirema ni kwatei titles Grover and afi Dodwa ensa se ho sensem no ageta ehun nsem eba enya simikume dere se bru aka ne nkra implementem so afọ ene adehia mowo eye Dodwa ne potem sa se ho sensem ho sensem no eba pa bru enya simikuma na Punch Africa si form na wochirema 24-hour economy get major boost as government any Arab bank signed memorandum of understanding enti Ghana pan any Arab abanya kabuma we the Ghana for what then free said 24-hour economy adwuma ye ba be na omayimu a adwuma na wo upon kofi abesimi asan akwa ye adwuma afra numre 24-hour aje akuafo pe ne ntumi nko bi vise kuani de ntumi mo torchlight emfa nko adwuma na adwonte no nyuma hodo aka ne de obia betumi aye adwuma be de wo dakoro nti se ma ba adwuma me pon a anadwo no mesimi akwa adwuma bi asan be ye adwuma jaketua na mu kirema Arab man no ne Ghana ban akọ contractor ti ase apam ya ti ase
ede sika pudo be so yasena boa emenwuma bunkam so mama mebuna nya dwuma ye nti wedi asemoda ba tie mo yensem fa ma ben fi se Ghana de adwuma na ye penti ba ne se di Ghana ma ye se piao Ghana ma mpeni nkwa so aba no pay na Burkina Faso ehona mo so sensema basa ma collaborate with mama hodo aka ma mekese de mpuntujuma bekoso pa trade titi ne fango no bekọ nkan ma wo mo so matede na ho sensem no aba pa na kwakatei idea that's why the Ghanaian point aba na wakasa no pe wo ha no musi na o kiremu a yanka nkyerɛ o man say Zoom lanyon no mo ye crucial to clean Ghana agenda sanitation committee chairman na kase say Zoom lanyon adwumakuo no yentumi ntwa o munya da fi so ma Ghana team CC no mo wakade pi na enti ehwe no mu say o mbeboa na Ghana ya tena ya efi adokoro yesa no o matumi aboa emomen yetumi etumi asiesie ti Zoom lanyon adwumakuo no de se de tie bia ne ntumi ntwa o munya yehwe no mu say o munya beka ba oni aboa na o ma Ghana da kyen akra ba hwefiri say wo hwe ne ma hodo bi ne fia wodo agye ya tena ya boso no na yentumi entu ase pa ko akata de ho nsensem etimi de abasa so na the daily statement aba na ode osahene ukopie mu wo efutu omomba se bedwane no gomwa ne potem na mu kiremu a Alexander Fenyomaken demkuma no panu din no kiremu a youth are touch barriers of Ghana's future. Eti Alexander Fenyomaken kiremu a Ghana man o mebunu ni o man da chinti meyemfa mebunu ni niagro kra ye meye ni nko mebunu papa na kwanya bi esafata no yemfa mebunu ifise sabe mpenivu aka se mebunu no to fonfon a anase nkokura ene mre wato fonfon ya na kwehye mebunu die munti no yema mebunu na kwanya ne yentwitiri won mo feri na dachi bia Ghana man se nkokura yi ni mbre wa iku a mebunu ne ba besisi o man tie mo makwanya na mebunu no so oboya baso ne mo adwuma pa ne yenye we Alexander Fenyomaken mra okopie mu o UPSC na okoye nkyereke adwumadie ede ma mebunu ehun sensem Alexander Fenyomaken de aba ko akete ebo na baso pa wa ya de so adwene Ghana mebu ho ne bo mpa se mebunu so dachi bia no be konkan de amaye daily analysis de aba daily analysis na we say without fear or favor na wo kiremu a lead fight against Galamsey GJ president edges journalists Abet Kwabena Dwonfo no ye opanipa de da o maga na nsentwerefo kebom ku ano no kiremu a yenka nkire Ghana fo nsentwerefo yi yeni kan ye nsode na Galamsey ko no yeni kan ne yenko bi ne yemmoa na Galamsey na tu ntwefi se nsentwerefo yi ye ka ho nsem ka na de ho jima se de tibia no etu bitwa ye gusu ye de nsentwerefo ne betumi aka se ye gusu ye de pa de aka no o ma mra show nsem na so mutu ho anamo me wo fa se Abet ya da se nanso nsentwerefo ye ka ho nsem de bia na mom o ma mra wo nsem na betumi asigina ye de ama o man ya da se pa nya minhira ho na o sire mu papa wa body afọ o man ho na tension at Gomua fete nyanya no tension at Gomua fete ene nyanya no na mu kiremu a over illegal sand winning lives of 300,000 residents at risk tibra kobra we ya ka ho asem aka na kopie mu o Gomua fete ne nyanya no ne potema ukeka de ko Pentecost Convention Center ho no ne ade bra kobra nya asem kumo se eye pona no Nyankopon bo ade na obamode ama sie kakra beda pona se be ya epo no ejira entimi enko kromu nkwose ade na meka se de Ghana de hye tumatufu magudia atu mo anwie na wore masan atu esi pona no madwidwiri ho asase ne nyina eton die na sa beto dwekire mi se basa bia ma ne homene so Gomua fete ne nyanya no ne mpotema se mpenifo ansode ne manim ya wahwe abasa ye bekoso no enya senkum afiri se mekese no se nyame amfa kwan mu na se nipa o mutututu anwea opona no ton die na epono bufu abegira befa ni petada waves ne kaka no ho be ha adwen no amu kiremu a nipa bebora ye empem ahamiensa na wahwe omunya baabi mfo mutirinto na ewudie bekoso ewo Gomua ne mpotem nyanya no timpenifo mo nsode Ghana man pani mo nsode o Gomua nyanya no Gomua fete enne mpotem mo nsode o eyamunti ene yebrese yo eyamunti ene yehuna mani mo amutu anwen munya yo na Ghana man pani mo nsode na Gomua fete ne nyanya no eyamunti ene yehuni eyamunti ene yebre kurakatei ene ho amane de aba in fact awre ho pa se nipa bi di mrahwe omunsem na wonom essay o maga na tran yesa eden pan
na yɛmfa wo mfantu yɛse bɔ the informal kwaka tenasi form no de aba na wo kyerɛ ma the late Dr. Professor from all records GTech Others NDC chairman anya semkuma na no mu kyerɛ ma NDC chairman edema krabu prematem ne ho aka omu kyerɛ ma wahwɛ wahunu se papa no professor wonya professor doctor nso undu sa de bie no ɛna ɔno ankasa de ato no ho na no records ne nkratam dembafu na ɔde gye ne ho mra ne wɔ mayim no mu kyerɛ mu a ɔmo ne tenten bia ne ba bia wedi adabraka senior wɔmo sra wada bɔ mmɔden na pipa ne nyinaa firi wɔn nkratam tu ase daku tu ase kura efiri sɛ saa din ahodoɔ ne mra ne ade ato ho no ɛmfa mra kwan mu da eviza wo no saa di bra no munya yɛ etamo sra wa sunne on bezo be hunu bio pepade nyina tu ase daku ne mfiri hɔ no mfiri sɛ dia wuye no ebi nsi da sɛ wɔno wundu san pempen so na akɔfa abodi ante sade abɔ ho no bɛgye fan so kuruma de ɔmo nsoso so kra mmɔden no tu ase daku na adwobram brante saa ɔmo do be gyina man memra etimi ene eti ne kra mu kra na ye sɔre kuan katambo so no de aba na ɔse first sky quality works praise mahama Ghana man penny abasoba kɛseɛ kɔde ama no in fact wo bɛhwɛ pa kwantempo ahudo bi a Ghana man penny ahyɛ ase wu yatum sɛ kwan we de in fact etene pa o na mu kyerɛ mu a ɛso da so papa yi ai sɛ Dubai kwan efo na first skies quality na wɔde mu kyerɛ mu sɛ Ghana man penny in fact of abasobo pa praise works na improve sanitation na de mu kyerɛ mu sɛ Ghana man penny in fact akwan ahodo wa hyɛ ase a ɔde big push ne de aba ne de mu ɔde na te sa no manam nti yɛmmɔ na ba so pa ne yɛhwɛ anim sɛ de wahyɛ ho bɔ no obedi so pa ma bibia tumi akɔ nka ne nti we yɛ nsema hodo a abetodwa ko akrata de da so yɛ de informal ko akrata no ɛde ho ama ne bɔde aba na DJ O'Malion na pɛ wo boa yɛ de nam Facebook no so woni ko fitela aka bom no boa me hwɛ me page ne so na bibi baaye na me monitor na me so na DJ Hitman no pɛ no ɔnkɔso ammɔ apapa na onfa dwumadi ahodo aka ewo Anidaso Wɔhɔ mo bia the biggest morning show in town Anidaso Wɔhɔ mo bia DLFM 106.9 dwumadi na ntoaso na we birthday ekɔ edi amansɛmtwene a we adwuma ewo RFM Kumase hɔ na we adwuma na wudin ede Inshiraba Justice newscaster ewo RFM Kumase Ashanti region na ne senior birthday ti de yake nyina ne sɛ Inshiraba nyame nhyira pi na onye okese we yɛ me name me name no enti Inshiraba Justice a we yɛ adwuma na we yɛ newscaster ewo RFM Kumase yankopɔn nhyira pa senior na onye okese onfo mfratu mu enkwadu mu na asase we so ngosra na adepa bi wa asase we so no ebi wonsanka bi pam na sɛ twede yampɔ yankopɔn ko nhyira so no so hyira nsɛmtwerɛfo a adwuma we mu emu adodo de no wonsanka bi so tonfo se so how bi ma wo betatawa ye pa na pempem Inshiraba nyame nhyira wo no onye okese na menne wa woda no enye soronko so happy birthday go to you Inshiraba Justice we ye newscaster ewo RFM Kumase we every semche no ye na dwuma e de ma wontimi radio NFA wontimi TV ono kure ya so sa yo reporter e de ma DLFM 106.9 ne den e de Samuel Ofoli Boaten dodo abona mra ne say mesco e no say yemfa woda kesi we Efamao Inshiraba Justice newscaster ewo RFM Kumase senior piao wonkwaso yamema woda we enye senoko bra so bodu na dwumadi ahodo aka no ento atoaso right kwadwo me da sia no pay quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ mo bia ebetoaso kan say na ye fiada e de kanawu ebeba Unim say we dada sitinamu 99% of our daily activities no you buy in contact with viruses and bacteria. And anything yakofa BioBlast disinfectant e de bedaso. BioBlast disinfectant e kumomwa esa boy ho by 99%. BioBlast disinfectant ye the electrochemical activation technology from brine and ye the aye. Ne active ingredient ecochlorous acid e kum viruses, fungi and bacteria. E environmentally friendly and safe. And say e fie schools, restaurants, offices, any barbering shop use to BioBlast disinfectant for bon ho by. Enye no
nkoa. Yesanso BioBlast heavy duty cleaner, non-toxic chemical free cleaner, a good degreaser, boa a clean fat, grease, any oil. And you use BioBlast heavy duty cleaner. If a clean your tiles or bathroom, sink, fiberglass, stainless steel, and any keka home. BioBlast disinfectant, any BioBlast heavy duty cleaner. A cleaning agent, BD Group Limited, Edia Bedaso. BioBlast disinfectant, any BioBlast heavy duty cleaner no. You want in various sizes. So pedudu tua, and so pebiatwa, Kogoyo Mart, any China mall. I work Ghana have bia, ubenya biato. Ana fre 02465966689. FDA Aji Edwedian Katwe Atum. It's one time for your man. Baby girl, tinasini enko. Ekaba na adan kaki nebu kaki keke nebu na kasa ho salo mame fa nkwa Keymax Ghana yaji atun asan ase yedi ki bia ho djuma se ya ka remote key na pe smart keys ne opushi ya na start ni bi yesan so key programming ya transponde asan so eklepe ya domestic keys motorbike keys any keys ahodo nyina ensa kaki no ayera abu achia na pesa onya foforo de Keymax Ghana and you may how to a chat. Baby, family call. Now because some key is here. Keymax Ghana. I was Superman. I call Opa Quantum Pond so. Yani Ekes Lounge and edition anymore. Friday 0244 288 005. Keymax Ghana. Perfectly fixed. Luck is everywhere for everyone. Ekunim die no asaba. Afedie. Me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no. The luckiest season 3 aba. We ya akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubenya sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Se mia mienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba wo pe na sem se wo Ghana fa mobile money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka ni tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yen lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semtia one trail se wo bebe ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwagusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Edai papa inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia punama. Afe ya 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di hwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 053045
8834 and 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Kebu brothers and sisters. It's a beautiful Friday morning. Sound coming from my man's banana brew. Friday. Sasa watu mia no munsuo wo no munsuo Lumba ensupa natural mineral water na make us for my it's pure every fall Lumba ensupa natural mineral water from 34 Skabala Jola Jo Skabala Jola Jo Skabala Jola Jo Skabala Jola Jo be a woody wedding now engagements now yeah. Now what you yeah. Open suya. Lumba in super. Natural mineral water. Correct pa. From 34 0555 274757 Lumba in super natural mineral water. Yes, got a grip, yes. Good morning and come on. Mr. Elliot, Scott Curry. Okay, Papa, what's it? How far night to say? I'm my many contractors. If you're random caretakers, you need to come out. You need diamond paint won't come out. Diamond paint, the latest paint about town. It's the latest paint in town. Diamond paint. Benjamin Moore manufactured painter. I washable. If you to me wash it, and it's best for African weather. I painting so fading. I know what color be a bit. Our gloss, semi-gloss, high gloss, acrylic. Matte finish, relaxing you now. Diamond paint on Sabekabi. You're shop now, shop wholesale retail. You're Kwabenya Shalubotre School Junction. Tommy Organizer. Sprinters at Dom Plaza. From 24. I was 0546 770 341 020 7744 697. Diamond Paint. Leaders and paint and more. I was it, with no dog and task. I was it, and Master. If what as we are worried, or be here.
Experience the ultimate in comfort and luxury. Your Fosso Plaza Hotel now pay me for the amount. Your Fosso Plaza Hotel. Your go for the at the Chimna for Butan. So I would have heard you say, I didn't have for her. Now your comfortable and luxurious rooms for home. Events grass for all your events. Restaurants, Papa Bill. You are correct. Local, I have a continental. I do baby, I do one. Watch up, Papa. We are friendly you for Plaza Hotel. What's a friend Penny for? After once your reservation 0530 458834 020 7979 461. For Plaza Hotel. William say it's a winning season again. And this time around, we are Jekashapa. Winning season. And it's time to get lucky. For our mobile phone to see another dial star 712 star. Star 712 hash. If you want so Jekashibi, the luckiest are crowded. What dial options near me? Option 1 Kasana Wotua. And I feel option 2. Also, what Obia. The luckiest are crowded. And I am fire who share. Let me use Momo. After would you try? Maybe our brochen episode is Agribia. Also, bet me you so can. We are group papa. And to one so bet me you soon after what to be. Now, one ticket can multiply your money by 500 times. And for whole community, no bet me 10 times a over. So this is your golden chance. Let's hop on. Let's get lucky together. Because lucky dear, our baby, then I am to be. I like your crowd. Give us speak up sauce. Premature ejaculation. Sexual weakness. Obi no kun but obi babaje. I didn't hear. As we are to give us speak up so the ama bema no. Anti bema no me and to me agina ne na so. Wo agba adwuma ye pa. Give us cold capsules, very effective for waist pains and constipation. Give us a barber shop. I don't know support your immune system, no. I could tell malaria, typhoid, and I'm very jaundice. Boost to appetite, pa. Drugstore be a pharmaceutical shop, be a shop, be a 0543 222 470 0543 222 470. Walk for that Lumba. Walk for that Lumba. Walk for that Lumba. DL Foundation in partnership with DLFM. Sabrana Feya Nanti and to your promo. I walk for that Lumba. On the best commemorative war, celebrating life, music, and legacy of the one and only Daddy Lumba. And to Brabeka, who are Brian and here. Remember that 27 September, 5:30 a.m. sharp. And up to 2 in Atomic Junction.
Safia nante. Remember, the young ones are there. I was it. About your dress code near black and red. I say, Bibi, I did the Lumba for the demo. So bet me a Shaba. When I am running for your nante. Maybe I want to bet me a support it. Maybe I hear now. Foundation number, the DL Foundation number, 0544 37 087. Anti-Brad, I work for that Lumba. Work for that Lumba. Celebrating live music and legacy of the one and only Daddy Lumba. DLFM 106.9.
Very special good morning and come on London and here. Brother to say. Coming up next at the Kanawu bro. The Akoso on Patemo, the Akoso Bruno, what is wrong? The Akoso on my gun and one. For some penny for 2-1 a more. I bet war may. I'm on mayor to me a jump branding. I'm on mayor to me a fan into my perfect. I need the brand new theater. Today is a kind of and then Friday. Oh yeah. Hey, we are here. Something goes, something comes. We are here. Something goes, something comes. We are here. Something goes, something comes. We are here. Uncle. Hey, Uncle. Hey, something goes, something comes. We are here. After 8 a.m. here, and this is your breakfast show live on DL 106.9. Of course, it's a beautiful Friday morning, and then akwa bujaya. Yes, sorry, so na fi yako weekend. Ya juma juada ebnada wukwada ya wada, and if ye na tasi ye na ye di bibia ako awiye. And I pay ya de kana wu bro. One so obeka wadwen. De ekoso brono a woteso. De ekoso mpatama wo. Dia ekoso kura wo mu wo man Ghana ha a ofio se mpanifo etu ho anamo a ebe ma oman etumi afa ne ntoma pafra no ani ato ne din se kanawu ye cheyadwen arapai wo so betumi a kire wadwen and as usual inshaba kwadwo samibi atanse kwadwo good morning. Good morning bibi aboko de amiadom kanawu brinye se woni mama mpenifo je sebe woni mama mra yen sa mama nokre wakasa se woni mama mra yen sa mama chehye bi wo ho se wo de tu akwan mu ansa yo ene kwadwo ehihye no enie Kanawu na samfu ahi. Yeah, that's true. And Sebu Amemfi. Yamishan pa no nyoma akakasi anisa no mo de sa no manam. Nokre. Na siwizwa yamya ya dom en nso obi yepono emifiada. Akochinchini sa asan betu bio. De yamya se. And yensa yen welcome your listeners no bio. Yensa mo makwa bio. Na yen chia wo na wo mase. Na make say mi so obi aye krado de ye hye ne bo ne de yetete do no. Ode ho asem beba. Na edi kan yenso ye obinti no. Mo ma yakwanya kakra bi, sema kakra bi ntem. Na yenso ye de ahodo a se ya hwe ne mpenifo address ma ye no ye ka ho nsem.
Black Obrano pay assemble come ye nubi na ha me na first one no me gina ehumasuam enhyehyeye so na ehumasua enhyehyeye wo man Ghana mu no ever since abanda da kofa school fa kwa sa school fa no kwai free education de ba ya Obia dodo na nya so mfaso no yade eboa yebo ma ba so nya me nhiro mo pa ne mobro wafo amudwina mo ho no Yakopon ye mo kese pa na memenimu se botaye ntira ema empenifo tena se hu se o mana yetimu no enipa bi wo ho no mo a Yakopon ayade ama onu numdie ni munyansa eni mo mapa na mom ekwanya ni ho ma wonom se ombenya sika de atra wonom sukuu so enu nti enanam so mo kofa school fa no kwa ana se free education no e de ba wo manyim a sha se free mo ahye school ahye sa ba ya ba JHS bedru senior high school no mu ade a and brakobra ade ba kwa ma dwene ho akwa akira aha na chema dwen kakra ne se san hyehyɛ na mpanifo de ba ye no free education no especially senior high school no ma dwene ho ehunu se I dey say school no hyehyɛ ne trimopa mpanifo de kofa free senior high school no de ba ye na I say enye no na ye hu ne sisi no ye Obia can say student bi omo ye very brilliant but needy onimade pa nanso onibuafo brilliant but needy student needy students okay na kwaya kwese sisi na amsa de na enya sa de ntembi sa ne se wo hwe omaga na de suan hyehyɛ mu na BEC nso hwe no grade dem wakwanya na otumi de ko senior high schools ni bi no enie brakobana betum boys mablik ne mabi dan ama de otie me ne baatan a otie me anopai ene adusuafo no ye will be a friend say grade 1 no ene mo kan say category A no na ye ka grade 1 na abofa ne kwotwere nso hwe na so obo no homoden etimi score from 90 to 100% and your friend say grade 1 wa bon ho modin sine Obia e won so hwani kwotwere exams no tumi twa 90 edi okron kopem wo ha sa kwala no grade A ene ka ne se wa bosses once okokora chire din okwaduro no yesan so wo grade 2 no every 80 up to 89% nti di otie ni tie ni ye mofra na omokotwere nso hwani wunya from 80 to 89% awo no wo ye grade 2 ye wo grade 3 na grade 3 no started from 70% up to 79 sasa wa bofra no wa ya de pa grade 4 se e ka so obi anya grade 4 na sa abofra no or score from 60 to 69% 60 to 69% ye wo grade 5 for no nice abofra no modern bon so no kwotwere ni percentage ni nyina ekeka bo mu nyina wie ye no onya 55 to 59%. Any wo grade 6 no na esa abofra ni nya from 50% up to 54%. Na kwa na kwanya grade 6 ni nyina baby every 1 up to 6 ni nyina no wa pass. Yes also grade 7 ni sha se from 40 to 49. Na senso hwe no wanya mu half mpo. Na so still no nhyehyɛ ne ma na kwanya sɛ wa pass into otumi kɔ senior high school ni bi ɛno yɛ grade 7 from 40 to 49%. Enti grade 8 ne so se from 35% to 39. Grade 8 35% wo ba no kwatwere nso hwɛ ni nyina wa anya hwɛ wa bon kora no so otumi score 35 up to 39% a yɛn hyehyɛ na adusuan nhyehyɛ ne kyerɛ sɛ wa pass. Na the year last kra ene de uduru ho a na ye cut ye point line no e ho na ye ni grade 10 nti wunya do grade 9 na ye the last grade eno na from 0 when twa hwe kra kopem 34 nti obi okotwere nso hwe aje so no we nya hwe kra no so otumi nya 34% na ade ne ye oham chichemu oha no we nya hwe kra na wunya mu oham chichemu aduasa 9 34% asa wo ba no no kyerɛ sɛ obetumi anya school ni bi ayɛden akɔ enie na yɛn hyɛ do sɛ wo ba no nya grade 9 na yɛ 34% na ɛne kyerɛ sɛ wo ba no wadi nkugu ana sɛ wa fail anya fail ana mmom no
eno ena the lowest placement level. The lowest placement level no e obi onya grade 34. Okotwere nso hwe no teacher for no mark ni nyina no. Utumi score 34%. And the least lowest placement a wetimi anya. Enie. Black obna grade no point no cut off point no eye 30. So bi kwatwere BEC nso hwe ni wi a. Na chere for no mark a obi obenya grade 30 no sa grade 30 na ye cut off point according to GS no eni hwehwem kakra ma ye no wonya 30 na chese ho na the placement no wo fall under antina school no utimi nya placement na wanya school no wako na sa wo ba no cut off point no 30 ho no moko no na sa wo sane ba wo top montie ne ye se ye ka se placement no ye ka se 30 na se score ne ye score e di free 1 na ye di free 6 na ye kore foro kosoro ye di free 6 di obenya 6 no ye se on na abo no ho modern pen na ye category A no from ye 90 up to 100 no next on when you grade 6 or kwakura chire din wa bo the highest was score highest and this obani kwenya 30 no and na the least omo ye cut off point no oba no wa pass na nso ho na twa to last grade ni wonya ye no wonya 30 echidi kwori nyina na ye consider ne se ho no mo no wonka ho semu achidi akro no na so bra kwabra de ba kwa etwetwere mbo kakra ne se obi tumi nya grade 45 40 no senior high school no bi yey obi tumi nya 40 grade 40 no jina school no mu semu achidi akro no wa born white asha ne socks tin se kotoko enya mo no jinam na oko school ni bi enie sabe enya se yempeso bi be ko school no yakopon bo nipa no omo obi anyansa ne nemude ene de obi aho oden ba bia pem enti ade enti ne yemfa hyehye no ento nsani ani ne de fata se yema na kwanya ne yema na kwanya ne yema mofra ne nyiro mo hu sua de ne de ne modem bo ne ntumi mfa ne nko no yempa adwuma ma ne nsua me hawni because black crowd say awofo bo obi hu ka de ne ba to school mu from finhia be yemiensa kɔ nan no be wie no na mfa so obi amaso na wo mrekora adwuma bebre ho no manka bofra no betumi akosua adwuma asa 3 years no bofra no wa wi adwuma ho na meboa Ghana akosua adwuma ebi kura tumi sua adwuma within be 2 years adwuma no bi ho no ma betumi asua no within be 6 months mpo na bofra wa tumi se nimde no emfa na ya tam na koto school num no ne na mu saa ya besra Ghana Education Service they should come clear no mo ma wofo ne hu ni se school no amofra ne kɔ no mo last grade ni nie se cut off point ni ye 30 dia dia ka no so ho de ntumi dia na se wo fa ho adwen enie obi so hon ma ne ba na tumi akoyi grade 7 wa ya de pa wo wa ya de papa enya sem kuma wa score highest ni bi na nso schools na wo pene wanya bra ko ba de ntia ma ne ko ba ni saa ni nie ade ba ko e ho ne se aya na mofra dodo na pese omo fa schools a e wo soro school a ni nyina wo category A nim sene nso ya ka category A schools na ne ye schools a agidin pa e wo man mu a ye be kan se bia sikafo ma ne na ekọ sanya ne se free senior high school na aba ena obia batumi ko school ni bia kanu ne de yanka ade hye ma na sikafo ma se wo papa ni sika ha ho na wo nko bi da se mu achi de akro no se school ho asem ne ye kan wo ma adwene mu do na mutumi sua ho ma kon kan na wo papa e ma ame no mo sika ye betimi afford achim watanom fantepem ene ade sada college no ne buri gas no ne school sa akese no enom no na nka ye sika forma na eko ena free senior high school ni ba ye ne de ye mfa sika asem na mom sa wo modern money e kon kan na wutumi nya ebia wayi 6 months 7 8 10 day kon na say school no adusua for dodo mo fa ye no wo tumi fall within next school computer to me do kwade a o sime na akro no e kire din nye sikatua sembia ti we die nka ba na ya de pa anka we die enka hia ni ba bia asem nim ade ni nie sesi no mpanifo yi sika ne fo na momodem bo e na de wo kwasa school no intima wo fo ne ntia se ye wa ha me say sa schools akese na nanka sika forma na ekọ no mpanifo an hyehye ebe yi saa
esikafo ma na yeden esi nchen na mumtese na modo ma maduru modo na mo wonim de ema na eko se school no entinya sikasem bio na nie ade abaako abesi sikasem na nan mu ne ye Obia na adwene mu do na wonim de na obo homa na etumi nya kwanya eko se school no okay endi sa chechirafo na de ba so Ghana Education Service de ba se yenye school selection na odusua ne awutie mie wankasa wote ho no wonim modembo Christ exercise assignment ahodo a wo ye no wonim de wo score wonim de wunya enti adenti na wo hwe mpotem na school bia ho no no wo hwe a we de community school ebe fa e fata o kama aden na one presi wo bie na wo hwe modembo e bia wo kura no mekese no e bia grade 30 kura na ebe ye the last one no kura na bi kura na wunya wa hwe wonim obia nim de otumi ye bia kobre ye ko school no na ye nim de obia tumi ye enti ya classroom ho no mo no na ya wo groups wom sa afi we me di first a next year oboa there's no way say better maintain your first position no because na ye say competition say ye class exercise ye assignment ye terminal exams end of term exams na ye ya mock na ye ya bra kobra say we di first this term oboa me say oboa next year wo ye hwan woni ye de no akwalo member na amla na me watakwa bompie so tina ara me bompie so din na wana me call junior high school and the black of I tell you me guy ba ko ye fe no Charles Freku you see or accountant or PCSCA and then Frederick patient afo akwa ye wo group no bi wa black of na me say and a better red no say wo bo homoden na wo di first ne then the following year no wo say wo twemu tan woni because ye be giri ye ho asunya de na ye treasures ni wi black of no obi ade ne krata akọ ye group no obia de ne de yakone ahwehwem obi won ma teacher ne kra mark exams you me say de kone we team na ya teso because now there was a competition high competition among us say yes ye tan ye ho but ye nyina ye pese obi adu so honom tene ye mfa ni agro but enne no ente sa wo schools num ente our funny co school na nka so no co school no onim ne body mbo ense ye kan say school selection no nko select bi no wakwa ko fa achim water e wo mla wo nim say wo akoyi 40 ni 45 wuti ne ko fa achim water enti bo wi say categories ahodo select ni wakofa school sia kese nko a enti obewie ni wan fall within enti mo mmode mo ne kon kan be di kan for mo nyina wie enti ye wie a wo de no amfa school na ye ma ti de aye ne say kokoye self den placement enti ma wo fo ne ntia se wa ha ne mo ye pa we kura senka Ghana Education Service mu tua meka na mu tua DLFM ka because enu adwuma ne yaja ye yam wo mu ana enya sa ne tie wo adwuma pa ne ye yam wo ma no pe no enti awofo ne abatan no ese mo guide mo ma no ese mutumi assess wo mo ofie modembo because wo ba no ko school a oye assignment oye class exercise ena end of term exams no mo hwere no ese mo do wo mo results ni bafie na abatan ni hu terminal report ese abatan ni tumi usa wo ba no modembo nie se wo ya batan na se wo nim nkrata akra po bi o nim de na wo ba no ba wo assess ni performance na se school selection ni duru ho no ma mo bi ngade wo ba no hwe ne na assessment ne modembo no mpa school ma no sa de we na madodo na placement system no sisi amekese no eje 107,000 plus na wono ma nya school age so mo kokoye den self placement yo tie me ntie me ya no pay nya se wo ba na bia na wabon ene wanya school na mom no e depend categories na ono no kofa ye no me fa ne se ni ache mo test school no ye pomom betumi ayi 6 ones e bia last cry obi obeyi 7 oba na koyi 8 obi bo grade 8 a waben pa wo me ka kire woni ade yankasa na so asem so mo di kan fo mo fa 6 ones no afa 7 na wie oba ni ade anso de okofa ye no mo fa omo yi 6 ones ne 7 ni dos dodo enti na cut point no enti oba no oyi 8 oni ade pa na so still school no nya mu kwan ene nkyere se wabon ene ya ade baako okay 1 enti mo ncha no so enti se ye first school na selection ya best say at least wa hwe omodem bonus ade na mfa na wa comportem kakra ye wa community schools bebre na nkyere se o mabon da bi Ghana no school bia ye school de hia ni se obekọ school no bewi obenya kwanya na wa pass ye na watimi yakọ either university or training college and technical universities ni bi wa kwa akọto school so de hia ni se obeyere wo no wasua de minimum obi a school a wakọ no bra kọ bra na school no kura na ni din bia na so wie no grade a wonya ye no obi ono kọ school e fese ogudin pa no nya ne science no no ene ya wo modembo eye wa dwen da otirimu no de otumi ye e ho asem ne ye kan enti ebesra batan no mika se ni self placement na ba na nim
abafo no bi wanya grade 40 45 ono so ko presi ne ho bi ene na ade ba ko a me pese me bisa Ghana Education Service ne say eye cut off point no sanse se ne ye 30 dia adent na obi nya 40 ni 45 astar na omo presi omo ho no ko school no me bisa wo ene senior high school na kwa de say aya dodo awura that's how I foresee it. Yes, that's how I foresee it. Me who say akoya dodo awura ene yesi ye ne sa ene yesi ye ka say ye free ntino wote me da sabrawa na wafa ma akra so kwaji bi ye ne sa de emo ma Ghana adusua dabi akobra ye be sra wonom they should come clear say school na mokọ no ene say ye free nti obi afa ne kan mu hwe ne chachaw e fa na tade ye hye na obabi esen hye bata ho ye na boag o ma Ghana adusua no right enti ye be sra wonom pa they should come clear say wunya grade say ya enye ho ne hwan say computer system no samfaw na self placement kura no wunya say still na wutumi place ho eno beboa because we go schools ni be back about wutumi hu say nipa ne bi nam school mu a na se nka awofo no boa no kosu adwuma awofo no ba no man pass asema na nkaja oye nobaye kama ko benya musika dia bobra ne da akya ko nkane na so ne nam school mu bi sa keke no say ne time ogwesi ne mre enya fine so Ghana Education Service momna bonten na moma education ne nkosoro na moma ye hu ne say school akwada no school na wakọ no say onya grade say ya oya dan senior high school no ntumi nkobi sentence na mo nyina tubo mi sasa bia mo to jimi atu no mo ne nam school mu saa bawie na omo nyina na obi akohyem enne atu trasema hodo ekosu schools no mu no buko bi ho no makwa wakọ no bra ko no hu say school je sia na e free nti obi atumi kobi edu no wakọ no nimde bia ne tim de kosua de no okwa de stabu nyansani bia okosua de osu ho obi kura tumi hia bongo ko classroom no kutwa manfo boot yes those days na nka na ye tua sika ne ade de ko school no nsem hunu bebra ye tere nanse na nsi o ana meboa na esi kura na ye form but Ghana ni ye ka say ye free no sabe obia so de no o man ne de yeso no woko e wo mra no school no kura ni na adwene mu enti ye ma assessment ne nya high ye assessing kwala ne ye ne ye hunu say mo friend school na mo ko no wuduru ha say na mo de mo nso ne wo ye hwan ye ma nko ne ye ma mo adwene mu da ho ene to sunya pa ban ne de ba ye say mo wonim de wonyansa a mo peso mu ko school ne mo akwanya nya say sabe ye free nti obia so de ya no wokobi ene de adabraka ebedu ba bi Ghana Education Service no wa hwe schools no be ye nsem pia o man ye be hu na mane okay bla kobra sesi a wo hwe adusua for pass ya omunya computerized selection na school machines na nka se presi wo no 82% okay 82% no ene ye nipa mako 590,309 qualify for placement into senior high schools and senior technical schools and activate and technical and vocational institutions no one mutumi qualify and a ministry need to say wo hwe percentage ni ade na babo ntene ko nka ne pakot wo hwe 83,800 students na mutumi qualify for placement na ade ko nka 82% na ye incremental pack echirim say ye but meme de ni nyina ni sisi an ya me yadom omode private schools makoma eduoson 70 aka ho ya de papa ene ya pilot na mo ya hwe se ebe ko sen ni ade ya but ya be sere so monko yi conflict of interest in frame because Ghana de yenim de mutumi ye okay sa private schools no wo monko ye conflict of interest school bia obo no homoden na safata se ye ma na kwanya na ye ma ni bi me ye nkoye because Ghana mpani for no o mankata tumi titi schools ni bi we know what they can do yenim de metumi aye right wo monfo mo pe enkoye conflict of interest school bia ni mode mo so ani o ye private school ye ma na kwanya ye ma ni bi wankoye mo ankata mu school amatete emfa nkoma mo ho right ene de ye efutu amede ma wonte sa be paska na bra kobra ma memfa we so de so na kofitera nwura mu na eye tewufo etuate omotie no Teachers and Educational Workers Union eternity can say tewu no a omo sisi o mo akọ strike indefinite strike na de we na omo kan nyina ne say omo ne aban na sinkunwa omo no ma engagement countless occasions am penifo ne omo ankọ bankro mu na wo hwa adwumayefo ahodo na sisi amekese no ebe ma ebinom nkọ adwuma a asoahye ba no omo dọọso eno ne ye 1 Industrial action about affecting members across technical and public universities. Public universities, you know, say your technical university or public universities, you know, at a chair for no more year, you want to be brina, equatinefie. Ghana Library Authority for penny for Kahubi. Na Ghana Museum for penny for Kahum. Museum and Monuments Board. Yes.
dodoɔ na ekofie nti ekoba ni sɛ ya na ɛsɛ hɔ na kɔtɔ mpan wɔma ɔmo tete ɔmo kɔ hɔ kwagye mfa so na ɔmo soso ho akeka adwa mu yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ ebere pii yɛka kyerɛkyerɛ ne akatua de ayɛ na ɛwɔ heaven yɛn so da yɛkɔ yi edu baabi a pastor bɛgye pay ɛda de ɔno wanyi pay ne katua no wɔ heaven ne ɛyɛ na bisa sɛ na pastor ne de ɔnkɔ heaven ana. These are the questions that sometimes I ask myself and I black obra man kan yi sa pastor gye pay na sa ɛda ne de ɛne Dickens ne de ɔmo no ɔmo som nyame nti no ɔmo no ba akwadwo ma katua wɔ heaven a mo pɛ sɛ mo kyerɛ yɛ sɛ mo heaven mo nkɔ bi ana. Sɛ nyina bɛkɔ heaven de nyina te fam nyina ni di wɔ fam he na wa mmɔde mmɔ so ne Nyankopɔn heaven a yɛkɔ no bra kɔ bene ɛyɛ abrabɔ ne yɛde kɔ enti sɛ mmɔde mmɔ so ani na Nyankopɔn placement system no me qualify automatically oyi we me na me korɔ no me bɔde mmɔ nso ne nyɛ na bɛ kyerɛ me sɛ me nkɔgye ma katua wɔ heaven ti saa sɛnsɛm na me ne ɔmo nya adwen obia adwuma a wɔyɛ ne hu ne odidie Bible ne kan yo so adwuma yɛ ni akatua yɛ den ɛsɛ no enti ade enti na obi yɛ adwumaden brɛsa na akatua sɛ na mo ka kyɛn so nkɔgye ne heaven ne bɛsrɛ wɔnom ɛne wani nya mpanifo no ɔmo sinkunwa na obi adwuma a wɔyɛ no dɔdɔde ɛwɔ mu no mane ne bi anso bɛwu awu ne du baabi a na ɛden na ɛyɛ sɛ nipa bɛkunu ho ayɛ adwuma ayɛ na dɔdɔde ɛsɛ wɔ mu no ɔnni bi na obi agye di amen na nipa ne tefie yɛbɛsrɛ ɛmɔfra no ho ba bɛka ne nipa bi ɛsɛ ɔmo kɔgye nteteɛ ɔmo me ahodo ho ba bɛka tipirifo nya bibi fanfa ho na adwobrɛ ɔmra kɔdɔ me da sɛ na pɛ sɛ wo de wo kana wu aba Kofi good morning. Hitman, good morning. And I pay wo kana wu ma mentio me kana wu de short I think say I'll pick it up from baby and Shiraba and they no Enquiries school SS4 no SS4 ne we school which are omo befi na emu man e wom no there are some videos via Hitman so social media ne so a me wo bebre wa ha ba nsem a na omo keka no mintimi nye den embo agye se me ameka na me fra na ntoma na Hitman ye besere omo maame nom ne omo papa nom omo awofo nom nkura no eba fie no omo ba fie no omo mo mani nkora no pa. Could you believe say ebi mu wie omo anko fie straight? There is a video na circulate enura nyina which are akra no boy ne say ene odi obi ba akofie na girl no so asoso say one me koda. It's really sad. Very, very, very bad. Na say you do go school na ya na say yan fa wan go school na ye. Ko school on I think say nim de na mo kwakoje ana nhira ba me boa. Inim de na mo kwakoje. Na we school na say you are coming out. Na ubeye video say ya. Ene anka o ma me anfa wan go school anko boss aka ni nyina anka so won fa so. I tell you. Ko du ko sua adwuma keso won fa so wan fa wan go school anka so won fa so. And also my outina fie the whole of the 3 years ni nyina anka I think say ska na ma me ko say school mo no anka obetimi dia ye bibi papa eden ama ono ama me no ho ama wo akra no kra wenya so mfa so ebuma wie school yo mo ba fie ebi ma akọ show mo mpena dem okodi 1 week okoye honeymoon ewo ne mpena dem we school na wo say afi na wo be fi na wo so obedwene wa brabon no fi say Ghana anthem na omoto ya amoka say so help me God not yase sen we school na wa be fi na wo so obedwene wa brabon on our next step in life na wo say wo dwene ho ehunu bebi a wo de wa brabo ekọ no debi omuti social media no so na ne omo pe no mo ye kanawu ye be sro ma ofo no mo mani nkwa no pa na nkura no so no omanyini omunsue nyansa ebi mutie yes sue nyansa dwene wa brabo ho oyo ba besia dwene wa brabo na pa bibi papa mai den e ma obra be didi boys ye chi dia ajayo ja be didi boys ye chi a eso manfa so ene endomi na you mate no mu di pia watiko mate Kofi anapaya braka yemfa ni nyina ema ye netiefo na afei wonso won frɛ na wo de kana wu e de aba brono a wote so ansama anapaya ka
Patema wo de enko yi no ubrenie kana wo 0593406565 0534050199. Good morning. Nana. Jamai. Ana pe kana wo mami ntio. Jamai na kana wo na emi enu pe. Jamai. Mi busa ya papa mahama say anaga na penefo say. There 20 pesos say 10 pesos na. What the kota dia. Jamai. No why when Mr. Sebi opinion we inframa no. Ama moto de no amo pa che sen. Se skala de yenye dia na se sen. Ana papa na ama ba na se skala me yemi. Jamai how the to de omunyi o. So kuta 20 pesos. 10 pesos on kota dia Jamai omunyi. Akaja so onyi. No wakachi o speak onyi. Na mo buta say onyi no ade ya na se skala me ni bi ma na. Chairman, we need to watch me here. Papa says, "Can I say na pure water? Na top pure water saying." Let me put 20 pesos me, 10 pesos back. Na me the also one, you know. And it's coming na me. Eh, as I said, in Penifoli tia, omu tia super no money, omu tu wana mo. Okay. The atosu me, no chairman. From Sawam to Asamakasi. From Sawam to Asamakasi. Me say Papa Mahama so o tiemia. That contract my economy coaching. I'm coaching when we are moving. Say, I don't know. I am much because I am crying. Now, 10 years, 10 years ago, I can't put 10 years in Fakwan. Next year, your name, near Sudesi and Nisika, near Cookie, your boy was up with Yam of some way this year. Next can be do. Now the Aquas are 10 years. Now, my new penny years open and say, huh? Why you quite 10 years? Obia ye kwan the whole 40 years say e gusu fata kwan so wo dia na anya ye kwan na tutu ama de ehwenye ye me sene ta contract na musa the question say ade na ye kwan na kwan na mpetete na kwan na askata am chire de manim ya chama manu so bi so nto aso Nana me da sia do pay. Good morning. Good morning. Me ba che for say Prophet and Satata the whole world dey mine what's our Africa stars no it's you say Europea e ba bro se do Ghana ha. Yeah, in some of them and will get papa. Say, many ministry education. What you carry, she can't be run in shame. Then ha. So I can say there be no problem money. And get you ma. You don't get that kasa. This young Eda Hall. So brother class I say God help me. And the whole world you know. The whole world you tell to no kasa no. If you want to do the quality, only Munyame. Don't you send that horror? Nothing else in Small Africa. And we're gonna have Casano. Omahu. 1975. Omahu. It won't do so. If you and Yajuma or Biamba won't cost Ramika Temtro. So, over one about Tabasano. Will fear. Don't know me also the second maybe. After 1 month. No one end of that. Mate. Okay. Brother, Prophet here that say. Good morning. Good morning, Captain. Me ba cho wo di ni baby akase fru kana wu. I mean to kana wu. Why? What's that? Maximum the Biamacamo. Can perform Tonqua. Chain and on the same family of mine. It's African. The new bar. Well, no, a fair won't quite. I'm a young person who's a fair of the former training. You need to demand this certificate. I'm not going to up a practical. It's the Africa, the other. Against America. Say me, I'm a man also. Master of my mamma, that the number and penny for sure. Ghana, but good. Against America, as they say, Ghana, Hammer. When they offer Catholic Susan, I'm the Sampabwa, to be not Ghana in bar. What a carpenter, I'm not your mamma, and I'm a mechanic. This is a lot of funny Adam Smart, and I'm your mum. So say, Ghana Hammer, you're paying bones or man, but your man aircom, or man could be. And yet, you're 20 years coming, or man the say. I'm a guarantee to be able to be about my Canada, no matter the Indian local transfer, from my company, Piania Wafia. And today, the other more just a young in the book. I'm a dependent to one man to a year. Right. Mate, me da say. You. Mate, me da say no pay. Thank you so much for calling. Good morning.
morning. Me pa share for us saying. Catherine. Catherine, o ka se free fa. Tell my mama too. I can make a new Africa. They come Papa, we keep the Ghana and the ticket maybe. Matches almost like cheap. And some funny somebody a unit. And I'm going to put this in the person. Then I may rent matches. Yes, rent it. Bianca can make bread with you. You're going in the night and then they for the canoe. You're not going to the canoe. The pigeon was a matches. A family knuckle renting. No number six can do a juma. And a bat. It's really a real cool department. It's moving. It's a done a company for days from. No money can't that ticket all kind of hand. Because I look when you will not force. Okay. Right. Yeah, so yeah, that's it. Good morning. I'm Joso. Me pa share for us on ka se free fa. Na a cheap program until we me watching. Me Joso matching. Mediani Evans am free Ashama. Evans, ubreni yankoi. Yo, ora me bo abaso ate. Me da say. Okay, samo ho ina nyame nyamo kese. Yeah, da say. Obia de pa e wo say yeka. Ashama DC ya mira omu yi no oya assemble man. Na ubehwe adwuma oya the friend Freeman me bona baso. Na assemble man for ne so ensua. Say oya adwuma pa obi ehwe. Me enu nti na metie mo program. Because mu ye adwuma pa. Mi ramasem nyina ko ye ekoma ye president. His Excellency President Mama. Mi ra obeka ya mri bia nkrofo bia wo mototo bomba ye chi won America. Ye president the first time okofa won be book royi. Nnaso wo mo ye deport won America. Wakofa won. Wakojina se ode won beba wo mo di ye court. Nti se ye ko ne ye find ye ya. Mi ra me no ne one more account tax any a deco to yaka. The best friend, Samuel Manu, ya or Koya on Sheni. Okay. Right, Meso, me that say, and I pay marching. Me do so, Midiane Tommy, which and come out, and I pray, dear, me bomb a basso pan. DLFM for a year, the Massy Bray, the Massy and Santa. Now, the American champion for the Montias, yes, o mining chichire no enye sukuu nko awo siese ye dia abrofo ni system eni ye yusu organa hanom a ye hwe omode no enye sukuu nko a eni ede chichire oman nti ye besere omo nye nsakrae na awofo no nso omo nti asiese omo ma ni nsia ade omo sacrifice no omo nya enam ne nkwan akese ne ye na esikafo no omo sacrifice for teachers ede buan kwala no enti no ye nya ise ye no ye twantuma kase kwa yie ye nkwan akase no ye fa teachers mo ankwala no sebe ya omo so ombenya best people omabushiem ye da mase ai nyamishira mo mate me so me da se mache ya mo me ba cho ye fro say some of our president Papa me too na pay yeah the friend of my school se mo friend abano o to se break o ma friend thing Yenchehela, Makwezi, and also Coco, or Toto, Italian being a dear good Duano, or the man of my soul to so. No, because there's no kind of the man of the pastor. To be sure about my side. And on the second issue, if it's not palm, our Babetra, bridge for little over now. Some small question here on why to what you prove. No can't make you for. Okay. Mate, yeah, so yeah, that's it. And I pay. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Bravo. DJ Hitman, Pumbo Cordia. Namia do me who you now swear. Ayo, Hitman. What kind of one? We, baby, you supply typhoid fever, pa. Jamestown ho baby ba ko so edum akoten ho pa ye ntina meka sa DJ Hitman won hu enam bi na afra no kita school boys nkitenkiti bi no baby a omukofa waste na omubehwie egu no ne nchen ho baby ina omukofa sa nam na omudi begu pavement ne so no ma hata
no omo hata omo bi betumi egu abese 4 days 5 days omo wi omo san de prayer prepara omo de ko dwa so akwakoton dem ni bi won so o stubborn nti Hitman the American no bi nto aso am but brother from here that say good morning. Good morning, sir. Gideon Berman Sante. Yes, sir. Masa. Ubreni yankwa ukana u. And I think I was in the Biayanfa at the Dama, the Lumba. As you did, you are the Siwamayan. The told me because I was saying, with their own country, crown. Yana, your dream Lumba, when you near 5 phones, you are the baby. She, 80, she's one passer. Yeah, my Ghanaian. Eti emra yeshe ene ye dunya na ana ni yeshe mrama na manahwe ene ye ni bia na sese yesi yetu ania ewo pu a edo ha ebebre ni pa be yam premier nsa sese enye ne me start ye eti obi e tumi si sa de we ya no ene se mra so wo ho a ni mra no etese wo hwe so obi nkonko ye sa de no wo wu ana abe no omanya etesi ekoye nim na soso de bia sika bia be bo manu ni da kokoye ade a emfa fa so mra oman no wo de we so butua na agi seta tania na anomanam eka no a wo bo je ba kope contractors so mbe yesi defense eka bebre no man na bo emfa so bia ni so na ye chichi o ma ko ye nim ni de bia na ye ko ye chi enye ni wu na nsenya utu bokina nkan kwa no man kodanim eyemra bokina Hitman so nim na do kan na bokina na wo type pai ana wi di breki na wo yesa wo ye no lord kwan so aye bechewo ade so to kan ko si baabi e fi se kwan nya nkwan dia emra ye juma wo baabi a ade no ye man radio ye won pani fo wo ya 42 yeti mi nya mra wo man give your pharmacy ya man ntimi enkonanim right but but that's it. Areho. Ora Gideon Berman Sante that say pay. Good morning. Fine morning. Me ba your friend say. I put on in the job kwase. John alias Aputo. John ma minti wana pay. Nyame sound ejima pa mo ya pa. Eh me say ma 7 padi second o kama me no. Keta school boys me abba. Na erisi me jaidi o ko je be mu hata sa keta school boys no a. I'm off on it, except your son name, my JD. Can I make a person like a sacra bet? All kind of them person I can be. Okay. And secondly, only baby. Your light me a street light, my Newton street light. Up to now, me can't watch them, so I never be so no. A way dangerous, me can't, and not like a way to a bit of me can't. Yes, I am mayor. To see an original minister, so the light number. This is for the year. So, yes, from mayor, no, you're mayor. You know, obey sa honumaya. Okay. Oh, yeah, many school secondary school me back KG1 or KG2. Me say school fees friends say school books no. Akwadaki ticket school book no na many teachers no school nya say kitwa. Akwadaki ticket only me kasa kra books no almost say me 500. Me ko to aka 50 Ghana no almost for books so ma akwara no. Tuesday no. And I dey see what school no dey. Ma tell me that's John. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba your friend say. Hitman patro your family Lizzy because e fra kan uta. Lizzy ma minti wana pay ukana u. Hitman minti asem bi ase o. So obi bo ba bi ni si ye deport na. I don't think ye say Ghana ha na ye do mo ba. So ye Nigeria o krofi so. Ba bi a obi afi bia na obi a krofi so. I don't think ye mfa o mu nko mu krom. Ye san do ma be kan ye ho ha. Ye sra oba ne se sa de ne de e mo aye mum because o mo ba do o man mu a o mo nya dwuma bia o mo be tena o man. Kono bone ne ma basa na e be kan akoso. Yen kwa tie na bia ne kra yen nya bi nni o ma san age fofora be kan ye ho nti se no de e betumi ne so o metinya ye ho bibia obia ye fo bia nko ne kura wo free so ye mfo mo megu Ghana ha me kan ye ho ye kwa ye dia ne nso edi ne da se mate me so me da se Fafa Joyce says live on Facebook and pay it's a fact about the 10 pesos and the 20 pesos this morning cry the trotro I took the mate refused to take it. If you want to buy it with it too, people won't accept it. Fafa Joyce messenger and pay what they have for Facebook Ediaba Jumadi so. Good morning. Good morning. Frosty. Mrs. Smith, I'm into one pay. Yeah. Yes. I no pay my boy Juma Mabre. I mean sure am.
Make a staff for school for Colano. Sebi, about time I yabano, baby, a higher a hand Colano. Obano, one in a tiffy. Sebi, winning na this year, Sanyeti. And to woman, Hannah, one, when the name, Obibo far for years. O could be invested if you want to be as you were. Now for so be ambassador. Me de me ame ho be example. Me baba ko Mbapeni. Me catch you and say, o we JHS o come. Ana me catch you and say, nka onko ye clothing. Oba no wa be polish onya ne nsa na edwuma. Me ne kan. O so dabi. Me koye electrician. Me koye home econ. Na me de abe de be me say wo gina ho eminimu. Efie ha. Je ne keke kra yi hu ana wusu. Nti ya de be ya de papa bia. Nti mesrew fani amenchiro me kai me bana mpene na okoye ne wo so ye hu ka bebre ye wie ye no ankosi aga enda me bana osua adwuma nti hwe sa aka wo ye amekobo ye na me bai enda osan sua adwuma no se me bana te ma se ana se mitimi ne kasa yie ena mitimi de ne fa adwuma kwan so anka nka bia me bai ye master mempeni fo na ana sa ba tai na ye ho ne nya ya adwen se wo ba kosua adwuma wo nka ho Obi esua hairdresser we akọ register manai to say school or your madam wo down one or school Obi ekosua aduane ye we bia no wa ye ne catering school e man ko fo okọ and na ba ten ayaba obi ba onko wale shoemaker ba ka shoemaker pharmacy obi ba ko wale carpenter so on sin ni fie obi ba ko wale mason o se on sin ni fie na say wo wie nso a won da bonten wo da dem na wo hia mason wo hia carpenter wo hia shoemaker no ta hwan mo mba na nkoye se eduma no na enko ema school fo mpenifo teachers ni headmistress ni ade o mama ado akoye punishment akola e boni wo school na ye kanisi abonte se kwana kodo nti akola enyi no be ye farmer o se me ado ye punishment nti me no me kire won omu hu ye mobo abata o mchechire ni mamu ntire nkola ni ye Mrs. Minta me da say good morning DJ Hitman me ba che fro say I'm very new DJ Hitman next time me ba che ma meet you DJ Hitman when sa sema ya kan ye ampa o mi pa cho mi sira mi bisa abroti o mu ndi kwen ye di kwen se pa na de na Ghana dia ya timi reject your kwen in tentem so sa Ghana ya ni ya na Ghana aya di se ti a want to be no omunji 20 pesos omunji 10 pesos omunji se ti a Ghana on pesa ye Uni 10 pesos 20 pesos for so adia obeka so no ni nsa o di be kan enu nka Ghana sta ho ana DJ Hitman enu nka Ghana sta ho e kan ho pa ni pa mo cho mo nka sans bi ma yen why you na se se dia Ghana fo ni ye ko ni dia ye nti o mo ate right okwa abrotie ni ye ma de kwansi dia obeje oba Ghana ni ye ma de kwansi anu aka se kwansi no onje enye kwansi na ye paper no you bate me that say and on the Enquires issue no I think say ye Bank of Ghana and penny for be din komo na fe yenya clarification efrom ho good morning Hitman utiate Hitman I mean shamu na edma pa mo bo na meet you abo edma na paper because nchechira wona your friends me blasa mbi mo chechire de e koma your friends wo for e koma your friends GS nti se afani na obi ade tu na yi ma ni kotodwem na ode tu anamo a me fi se babua no etna dodo na so koma abata no se wo ba oko school ni se wani kɔ ne ho pa nka wo behu se me bai obo modern obi wo ni time kra ma ne ba ne se wo ba ko school even one term no na exams wa di ahye enwu se o me bai obo modern no obo modern unti se o ye first school na se ye ko school we ya na ye free ne de school I se wo ba on to men kokra wo de na ekotum nso be kura wo ne wo fie kura no ibin additional kwa den ma no nti da mo cheche ne de abatan dodo na akoma ye se ye tusu anamo ye ma na ye do mo ko school na ye se do mo akotu school mo kwa ye se hu se ye mai obomoden ana obomoden nti da mo cheche ne de mo bie ye ni wo ne ma bi hu ye se abatan no wo mutu anamo Hitman ya min shamu na edma pa mo bo yeah that's it and I pay say won so watumi afre na ye fiada sorry so na just a weekend na long weekend and kwadwo
Yeah, Fakola, we na you're not you wrap up. Good morning. Hitman kame yakem. Me pa chef Rose. Bedu ka training tema. Man, eso na minti o ye. Okay, me pa to me kan. Me to kan to me kasa. Aha. Hitman school ya sem ya kan die. Me ba ko school no say that momodin papa o. En so bra ko SS no. Was score rough rough. En ti sa kan be ko school no ba ka tell say you see can wa born and say there be any there be onko. Pese sika wo gban mu. Ye ni sika na fiti bi tutu an kwani ka free o. En ti sa kan anya bi an ko free an fa so be de ba. Onko because of Obia ya pound finish baby. So meta wu ko be to di ani mani ni. Now you first can ko show bi ho. At the first can find after no school. Ni dia ne bi e sa bare dem ne na agene. En kwa Obia an ko school ni bi. Obia an ko free. I know yes ne say right. But that's a pass on so what to me afraid. But yeah, to me and fat calls in the maha and the phone in the segment no yeah the basic and on Facebook message Watson says greetings to you guys. For the students here, they think life is so simple. We should allow them. They will understand life very, very soon. Message Watson there what they about. Many aje last message na we kan. Message Watson at the buy. Sa repeat message no message Watson message what they about no pay you know. Also greetings to you guys. As for the students, they think life is that simple. We should allow them. They will understand very, very soon. The messenger what they about no pay no. See. For na be sini trodo. To ano. E no be sini trodo. Ndi nipa de sabi abofra kita knife ana second na se waka so wonya nto na wantia itwa na ono agye mu boko obi akran ha no kra ndi se ye ka na ye pomu yidi no so so obompa me de aye omu hu se binum na nambɔntene awo be ye 3 4 na medi nachi na tumi sa abrabo twa na ma o menu no bi sa ne se osi su no de ne wo ye nti wakudu sam pempen so no no munsunya de mfru na ne ma mo ye no aba eba beso na bribra no so muti bi de ombehu sensa nyankopon we osompa kodo but yenti we free hono nyame adoma adwada afofida public holiday and it's been confirmed by the Ministry of Interior say Kwame Nkrumah Memorial Day until weekend we there a long weekend about we have pay awujina he na ni aji no long weekend no are we part I'm only asking say are we part are we not Ghanaians? We are Ghanaians, but I'm only asking. We are not. I am only asking. We are citizens, not spectators. Yes, right? We are citizens, not spectators. So we are not coming to work on Monday. Messi, ya forfida. Somebody cannot do. Monday is going to be a holiday. Say Monday, Obia and Kwejuma. Somebody cannot. Yeah. And yeah, can. A declaration from the Ministry of Interior. Yeah, that is true. It's a Monday. Kwame Nkrumah Memorial Holiday. Enti ye di holiday. Ye di holiday no for danti. Ne de ye be kan say. Enti isi ye nya Ghana fo bi ma na. Enti en ho no na say dia fo bo so yo. Dia fo bo so yo. Ye nya Ghana fo bi wa. Ye munti. Ada ko do ye si adope. En wa kobra said ye before the buy Daddy Lumba walk no. Ayade ba kwa ye be sere na tie for no. Yes. Take notice of it. Na omomra ye nyina yemfa nkusi ani we de ompaboa no woje a na walezi amiem e papa ntade ahodo de owo bia asatena ne o t-shirt ne bi o ha nom ye wo duku no bi wo ho eche ye hyehye fefefe e bi wo ha oba wo nse beka bi ne bo no fofofo se nanom nante bra beje wo de wahu na sa Lumba walk no ye nyina ye nko ne kama efe because penifo se ye shase ye de free atomic junction he ya ori ase ya nantimu a de akofa right junction eno ne ye Madina Potemo Ray Johnson yes so from Madina ho no ma be pie mu DLFM anim ha enye kwan me kwa na mi se ko ma ya kwashase wo kaneshi oh sasa se titire nya pom you see walk ne de ya pom tenetene e mutumi kwa biro mebo a bi se digi bi no e mutumi kwa biri e kwa nante ya de ba yes Tim medem say gebe kwa kanesha na ka so baby na ka nantia dia oh na dey it's normal normal and say ke nanto wa ka so na ka dia be fia so we work for that Lumba. I'm telling you and we are not just working we are celebrating a life the music and a legacy it's a work for that Lumba okay yeah nante
Me nua ndɛ ne ha no. Why be out na die free. I would say especially DLFM adwumayɛfo yɛatena fia yɛatena dan mu akyɛ. Me sɛ matena konwa so akyɛ. Sɛ maba mi sie konwa da kɔm sɛ de brɛ no nsɛm bɛbɔ. Ɛndi kimu gya me nanka me firi ka so aba saa na. Me firi mu si yɛtena me hwɛ ade me pin ho. Odu bu asifo me faka. Nti ɛbɛsrɛ na yɛme yɛ adom a. Ɛde tene yɛ da bɛn. Me ba chɔ memenda. Memenda 27th of September this very month na. Nti akabɛyɛ na wotwe mienu pe o. Just 2 weeks. Ɔkyena na wɔtwe. Nti ɛbɛsrɛ mo mmra na dwumadi no. Aka 1 week. Aka 1 week. Ɛkyena na wɔtwe. Ɔkyena na wɔtwe nti yɛbɛsrɛ mo mmra. Mo mmra obia ɔdɔ yɛn papa bia ka ho bi. Obi otie DLFM. Obi otie bi no fan clubs ahodo ne nyinaa. Wo ba wonim abusua ne nyinaa mmra. We are just working for that Lumba. Yɛ nante dia mada de Lumba. Deɛ nti ɛyɛ saa ne sɛ mpanifo kyerɛ mu a yɛn papa onim sɛ nka on the 29th of this month na yɛ ne birthday esi dwada. Na sɛ papa nte ase ne birthday ne yɛma ne ngo ensɛe kwa. Sɛ papa nka mpanifo asie na yɛ na yi anka birthday wenke bɛgyina mu di ne simple. But enam sɛ yɛnya nsie ne nti yɛnya yie ne nti no ɛne yɛahwentwɛn so nanso no mpanifo sɛ sɛ bia bɔn de agya kwa yɛnya ne kwatira. There are some selected maternity wards ahodo wɔ my Ghana mu a DLFM ne yɛn papa dear foundation no ɛkɔ hɔ nom akɔ yɛ adɔyɛ deɛ kɔma yɛ sabia no abate ɔmo akɔ wɔ ne mmɔfra no akɔhwɛ wɔn kama nti nanteɛ ne yɛ ade a ne yɛde prapra akyire yɛde ne tetetententan no ne yɛde adɔyɛ na ayɛdɛn akɔ taatoɔ nti no ne yɛmfa mprapra akyire Onse no di kan ye mogu a ye bebo. Mogu aha. Ye ne ye mogu. Afi na ye de. Aha 29th no. Akopra peje ye kwa no so me ye sure say nwum be di akiri. Ene ya de a. Onko ne keke. Daddy nwum no ye bomode afa machines DJ Omarion wa ha. DJ Hitman wa ha, DJ Afiba Zigibi mu nyina wa ha. Enum ni dem. Menye DJ bi mu. Wo say menye DJ bi mu. Ene Ghana for mu nsade o. DLF Matie for mu nsade o. Eye monti. Ena Hitman ye DJ bi o yi. Wa hu no enti. Enti when the best wonom. They should come and join ye nyina ye papa. In fact wa ye bi. Na be queen when di fata na ye den fata na kono na ye nkoye bibi emfa hye pede nim nya me de ye hwe nim su wo bia ba bia wo bia tum ba bi na nyina ye nkoye wo kono kama aha ne emfa hye papa bi atene kwan wa afa ka bra be hia wa me ba adwuma me mfo ka because some say be hye say atomic junction so me tumi so do be 2am te me nante aba na me free me ho ba kora ma cha wo kwan so e bia 30 minutes na ma che no kwan ma me ma happy birthday we na me ma me nua ba happy birthday. Nidi ede adia pena ya adia pena o Australia. So it's your birthday today. Happy birthday and come on waba ya adia pena. It's your birthday. Happy birthday and confirm Nyankopon enya okese one more ho ban wonu abusua ene ukunu na abusua ni nyina and happy birthday and come on ya adia pena. It's your birthday today. Enjoy your day to the fullest. Waba ya o Australia into no yama happy birthday. So kwajo me aba happy birthday na media tudwa bibia nyame nhira ne pa na wonya ne kese yempa bɔ ne sɛ ɔne nyame a oyi Israelfo eframa ne hunu ne ɔgɔhene Falo ne pa bɔnfo nsɛm yɛdom kotwa apokɔkɔ na mom kɔ bɔhyɛ asase so no ɔne Nyankopɔn mmra ne nsra bɛm no ma abrabɔ no ɛnyɛ soro kokora in fact ne ho ɔfe pa ɛne ɛbɔ mpa sɛ Nyankopɔn kɔ so ansiesie no ma ngosra no ɛne n'akyi sɛ tamfo bi ma ne nsa so so ɔde ne bɛdi asia yɛp ana pampam wura fam tokuro bi otamfo ebeka na tumu no yetwini pie wo Yesu dimu nyame nhira no na ma adom ne nyekese amen odifo abompa ye na anapai papai oya den kura wa hanoma ora samo kodwaka opani fa mic here ma che DJ Hitman let's say good morning so who here there na me adom ebra na twasunte the original twasunte okasa no ne mani age unse ye nua be ma bi nanti fitachiman oya wakaton efitachiman eba akra inti ya papa no se be ye no Kumase inti ka ono de kaneshi date etia ye free Kumase ye nanti free Kumase ne ya wakaton ne family nkran say 3 days 4 days kra ne nam because you are a legend come in enu moment ke better ye nanti free Kumase ko e don bebre Kumase on person ye work no inti free Kumase na ye moment nanti free nkran ko Kumase ye kwa ye ntimi ma e bebubu ono na say na difficult man be do na sa wakaton wo ho na I was thinking say maybe nka e de be free Accra Central mpo a okay
oh kaya ko a year mokwala nim ho be na kaya nam santre no so main road no so na ambulance 37 be bia ya na musa be si Ghana mampani be bia wote anim ho no mampani atena ye no ba say ye ni abere ne ye ba na dia ba ye na mu adwum ha say twan na ambulance battery ko fitela say e dey on timi ko be ambulance so no say no na nse kwa ma kire ne kontomira we odi na nka ono anka on timi fa nko ba bia ba wonem underestimate kwajo wonem Hitman ba na ntibia na mbisa aya sembisa Hitman fa kanko Kasute o ka Hitman ma ka sembi so si DJ no so ya to ese unho te papa biom dabi na ni pay wo hina ma hot no bra kabra wonem sesia nante no mesre Ghana ye DLFM tie for momra enipa mehwe om nante ofia 1 DJ Hitman on fa kama ye besre management no moma yen kwahye ade na sim free mokola famra ya famra me DJ Hitman nante ana afi mi ame wo fase silver lady me hwe om nante no mo bia mfaka emesi kwan moma kwanya obia mfaka mutie na adwa seki mutie nti me ba sa list ya wo boboy nya botre den na obenya wo me wia mama no nsie twini anim da wa ye monte DJ Hitman Mr Prince Open mesre no mama yen kwahye sefiri mokolo munti na me yen hyehyɛ wi no munti na me yesa hyehyɛ no eno achi nana ama inhyira mensa fita sa ka do pa to pa be wa hard drive beyond inti mama yen kwahye ase emfam free mokola emfam radwumam yes sir na nadwa silky atire mu hima Michael Jackson mama yen fo mo nko free ho na momra na nante ne ye ni wo machi na omu de omu bedi animu ne mu wo ma baba nkakra ne fo mra menim de nti am ye kasa ene ebe bo adwuma yi pa lead ni de ombedi de ebe bo pa enti no de mo kan na munya de na de wudim ma me fa wenye mogu me wo fa bia o ho na mo fra brochire bae wo ba na woni ne na kodu nkua kakra se ne side checker just say wo bo ne nchen ya na busafo person mo ne di nkomo so kwasi bo modi ana obey your excuse here I say mon ka de mo person mo ka because mo kokra de mo ka no meka ba say we de kan na adwa siki ne ye fa ni say silver lady so man ti o ti me na meka ana me chomo say de mo ka meka chomo pe meka chomo what be mic no o mate ahia se we ko ba bia o mate but kwajo Kofi ana fe zigi ana pay I think so we have to do this yenchia Mama Priscilla ana pay oh sure yemusa na sana po muti say Mama Priscilla Fosu ana pay woni abusua no ye mama good morning and mo friend nyina nyankopon enkoso a emmo ho ban na afi no wonya mo kese and we know say it's very very difficult enye easy pa but ni nyina mu no enim se twedi ampon ba se yodom okita bia be fa echire bia be kama mama monda bra kobra se be meka se tibia bia bekom nyankopon wo ho anu yi tibia bia bekom bia nyame wo ho anu yi age wantwen nanim yo enisum se emire sim nyame na beda ne ho adu abrabom na ohun se DL Foundation wo de na ma bi tu dwa hu hinyam pa e bia no bi ho no bi kana koma se opese yem papa ne adoya o mokoye ne ade no o opese o tato o bibi kakra de bo a atene se sabe mpenifo ntumi nse ne ho kwan henti mpenifo de na ma bi tu dwa hu hinya pa ne birthday da no that will be on the 29th September no ya time aso se de ya do prepare chire ti besra no o my number no ni din na e wo so okay so number no 0544 0544 437087 0544 437087 edini ya DL Foundation ana Priscilla Ofori better anti besre mo bia nkofre number no sa me frɛ wachia wo ho te sen sansem se ne yempa bia ti wa homa no so wo fra sister ni o there be enye ha yan London enye besre enye London asem aha anti wo fra na ye adoye na mpanifo koye ni na wo fra je mu nkyiri mu eno ho asaman yenko yenko ya kind saying House of DL settle win any House of DL are your tribute song for that Lumba and here na fa ye fan no ye fan prepare ni ye fan sorry song
Lumba, they refer to you. Charles, but for soup. Well, thank you so much for being part of the show. Yeah. The very good act of being a good guest. You don't know when to say goodbye. As I can see, common production team now. Executive producer. Shaba Kwajosa, maybe. Kofi Taylor. Or Rasamo Kwajakwa. Your friend is Ikibi. DJ Mario. I'll call you. Team from Hitman. Enjoy your weekend. Yeah.